walo whaafonga anga I le nei tūla le aso. Ua le ipotia mai nei le mau mali e sea to le awhawa ia numa New Zealand ai wala ngona ina le telo whaitua le atunu o tūlanga pangati o le nei matangi tele. Mo le mawina le motu si o le tise o le onga vaenga o whaalenga ina mai lo longa matimunga mamafa e tu sasae po le East Coast o le atunu I le amatanga o le nei vai aso. Reporti ma le New Zealand Herald na whaamanino ai tūlanga o le whaalea ngā ina o whautuanga malapta inga o timunga mamafa. Ai o whaamawina lava whaatino ai o tūlanga o mata e tū inisio vaenga mō matangi malolosi. Whamawina le whaititi o tūlanga matautia ma le mamafa I le teilo I tū inisio no whanga I Bay of Plenty au I tū sasae o no whanga tū matawhanga le East Coast o lo o maua pēr le a fia I lo longa o la aupa o uilungo awala tele ma o tāpunia fo I le tele o awala. I Coromandel o vaaya le maui ato le vai, ua toe tatala fo I awala o le State Highway 25 ua toe saunga le mu mo feo inga. I leo o mai ai o whautuanga I le maua o se masele ma le saunga le mu o ia whaitu. O leo o vaaya le maua ai o se taime malo lo ai nisio au nanga o whaalawlawe se tupafua se. Mo nisio no whanga e au fia ai au kilani whapea Thamas Coromandel. Olo o wha au pēr ngā luenga māta I tū mga luenga taulongolongo a au nanga I tangata ina ia alo fia le so ona wheo hai, ma awa fo ina ia ngā iatu I tū o lo vaia, whapea vai tafe. Inisio tala o se taimio lea so la asonga fua lea o wha amawi naile tu ina mai ele malo tū langa o lo ia ile sapalai o le swau o mō le atu nuu. O se tala lata mai, ile taimi sa ia ile atu nuu I whainga malo longo le seta. I reporti le New Zealand Herald lo whamawi nai le tu ina mai ele matanga luenga o pisinisi, po le Ministry of Business, Innovation and Employment whaamaumaunga I se tūlanga ua iaile sapalai o le swau ui to tono New Zealand. I whaamaumaunga taluai o le aso sa, la so lima o APR na whaamawi nai e toi luasu malvalu tesi ma le tolu, aso le au whainga o penisini o le tutoi le atunu, luasfu tolu tesi ma le fitu aso le tiso, ma le luasfu fitu tesi ma le iwa penisini mova alele. Whaalia pea ma le ono sfulua tesi ma le ono le au whainga o aso le penisini o loo I lungo le vaa I le teimi nei, ma o loo anga I mai mō New Zealand. Lima sfutasi tesi ma le fitu aso o tiso, ma le o atu le lima sfutolu tesi ma le lima le au whainga o aso mō penisini o le vaa lele. Ma tu sai ma nei whaamaumaunga o whaailo ai le malo, o loo I se tūlanga mautu le atunu I le teimi nei, pe atanga I atu I tūlanga o iai le swau o ma le penisini. Whamanino le lipa le mia Christopher Luxon, o lo mawalunga le whaatuatuanga ma le mauti no pisinisi o lo au maia iaswa I le maua peo le sapala I langa I atu le lumanai. Ai mai atu nu mamau peo na mafua I le nei whaafitau le swau u, o le vai aso talua I le na whaalawilo ai le tau fia o le tau le vau Amerika ma Iran. Ai tā ua na whaatino se whailua inga ma se talanoanga mo se tasi le mata upu peitai, ele I tau nuu I se vaenga I au tasi iai. Ma ua fo'i o le nei whailua inga sa whaatino e na whauwhautua iai le malo Pakistan po le mediator. O le tae au le asunga fua na whaatono I nai le presidente o Amerika Donald Trump le lana vaenga au po le US Navy. Ina ia poloka le ala e anga ia tuai vaa o fe whaatawa inga I le Strait of Hormuz. Mo le sila fio le Strait le nei o lo anga ia tuai le 20% o swau e anga ia tuai le telo I tu o le lalangi e au fiai ma vaenga o lo tautuaina New Zealand nei. I tala mulmuli, na whaate ia le toa tele o le au mai moa I le taalonga whaitau lia o le Ultimate Fighting Championship po le UFC le amatanga le nei vaiaso ina ua malolo le siampini o le aupanga mama po le Light Heavyweight Champion Yaziri Prohaska I le tamu sanga mua le taalonga. O le mea matauti o le nei taalonga o le mawhai o na whaato I laloina I le lii o Carlos Ulberg o le lii o Yaziri a o whea ngai o ia mamanu anga I le tuli. I lea taalonga na mol mawina ai le leanga o le tulivai o Carlos ina wata mua whai alo ese mai malana panga. Mana vaaya lava le etu solo o Carlos tu tono le pā I le taimi o lea taalonga. Na whaapeo le ala vea Carlos I le taimi na afiailo na tulivai. Peitai na malo si lava le anga vale o lea alii le na la vea I loa le siampini ma umai lava le taalonga I le tuioti. E na o le tolu minute ma le fasu 5 sekone na whaatino ai lea taalonga ai uma Prohaska. O le taimi mua lea, wa avea ai se tangata fusu UFC a New Zealand, wa manmalo o mai lea au panga. O Carlos Ulberg o se alo Samoa, e iai whaasino manga Maori, whaapea si a mani.
Tato telefone na un whaina tu wha tasia lau leiti o, mō le nei aso wha aftai wha whonga mai, tau wha seifua. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Olo utama, olo utama. Sota o mau, ile mauta. Oh yeah, le fia, fia fia, le fia, fia fia, le fia fia. Ile meuma, ile mauta. Olo utama. Olo utama, olo utama. Sota o mau, ile mauta. Oh yeah, le fia, fia fia. Oh yeah, le fia, fia fia. Oh yeah, le fia, fia. Ele meuma, ile mauta. Olo utama. Fia
Aoauli, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Grace poured out. Let me hear you shout. Everything's alright In my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright In my Father's house. where There is joy. where there Joy, 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 joy. Wow, punitiai olela. Wow, oh my, ufa anoa. Oh my, fauna. Tupupe so uma. Vai vai lo putino taluai oi sunga. Olo failing atama. Se ilonga ole o tina te mawhai. Ai tu uia saula wau se aso. I moa e se tali o nai o umana. Fetu ole lani se ita mai. Se a ole sami se tala no mai. Uanga tole la saule poni sa. Ualilo tu ai o folina. Oe, ole ari, ole taimane. A oita se mai ta avale vale. Wa ole loa, ina pea e se a. Ua whaingata i o se fufuanga. Oe lava o sia utai mane moni. Na o fili fili ai le wha maoni. Malo utali tonu o lau lava sa eli. Ai leva me ona umai lon keli. Fetu ole lani se sa umai. Sei a ole sami sei tala no mai. Uanga tole la saule poni sa. Ualilo tu ai o folina. Fetu ole lani sei tala
iva tolu amo. Radio Samoa, kasilima iva kolu amo. Le temelo lo wanti le radio Samoa le divango la woli le se antia se follow male fitu minuto te nele tula e lua le di fo ya woli fa te mutimu ma fa man wanu le so fu le ya so se follow male tolu le di masino a perila lua fe lo se follow male ono malo le fe yo le favor e mano foi le otsai malo le tangwa tai inga wenga tutu ma favor lo fili mai pe on tofi yai ya lo o topa ia malo o topa malu e langa te lea ia wha malo wha tangi le talanga ia te tia peo na iela tō maafutanga mai le tau na li la si le me fo stimuli ma wantu leo tātou maafutai le ni vaengo la woli se o lia ia le tu lai ono i le fiafiana nei to ga so fa pending mtua le au ngā la mo le tanga me fo le tau i fafo i le wai tau la i fafo wa me tupu e umana vi fafo mai tonu vantu i fafo umange ia ele ai masitanga me e mang ia o fia foi la tau ia la tau fanitana lava le ia la tau masini foi lele e vantu lo o fo tele o la e o filele ia ai au mai ia o size small ia o le melania vantu fa fo tuanga ma tanto ia nga ia tu e fa mango tanto tanga me a wona fa tu mole masingi foi lele le dryer ia wa le mena tu vantu le o fo le makwa o filele ia ai sa wa extra small le mena wi ia ai afia ona ile porque ko voi le tua ia por fa se kama le yanga ka wor kanga me o atuana ni le vios ia o mango tanto tanga me ia ona toi fa nga vuila ia le ding va so ia ai tan siena maar weer fa ngol va so le pa ia bal malo tanto tro e tutu me faiva ia me se foi ia sa dinga lo tu sa wa ia tu ia ai le fa wo winas fa mtranga le ding va ngola wo li e bo bona fa malom fa tan vantu ona pa ia le tua santa uswina li pa vai ola so se fanta feito galava e malanga ina la na upfolfola il fa ngola va so tan sia sa mar wie me o mai le lo fa malanga le le tua e langa tu le pa anga masani le tantu wala le to ba matina ma tua e tu me la mo li panga tono mo to malawa e langa tu tono lucila fa pe fo ia tono ma ba lo ma wo mai le tantu tua ile dei fo I vai so fo we pe on the tantu wo lia ilona lo fa malona le malo silo du ya to e paunde le va so tantu ma futai foi ya malo ma fa na wile tu wanga wa onga le quanto mo le wa mai a tu fo ya on sa ni tu fo ile ndave is fo pe anta tu wa lia ilona lo fa malona ngali ya to e fa wa fo ile me masani ta penda o fua onga ta penda e mo me ai o lunches yo ba ai fo pe o a to se vai yo o le tanto ia fo ile vai ta o le to wa e o la au o ile ai o le to ulu ai o la ola ya o tu lanta fo ile vai ta o le tau malulu ya wa amata fo yo le fa ilo mai ni sio aonga o le a su ia to ninga onga le to fa ia to ninga fo ile le tau ma fana o le tanto walu le ofuma fana mo le ofwa yo ya I don't know if we learn le ava ia sui ngo se vai o le fana ya ma o le a fo ia le tele o mau te unga is ya o le meanga masang e pe o le ia le to sanga ba le fo I to sanga ya entalo sia o le dai lava la fa so tanto tele no ai le mele o le fa so le o le wa fa ilo mai le malo America to wala mai le president o le a matafui ona poloka e Amerika ia le Strait of Hormuz ia le unga sami foi le fa mai Iran o la to e pulaina ia mai a fio na te fa mai o le mele poloka I fu Amerika ia le o le ka ko aku foi le e va ai o le mafuanga ona o le tingmile dei o tanto vevesi ai I le fa le na oi se fa mo se kana I le fa
na mai le tau pito no wali ile fa le na o vai anu le na pasi atu ma tanto ia o kilani le a wau le na tole ser kuai nga malo si o savilia na fianga i ma tanto ia te le mai lo ia le tau pito no ma tau ia o le me le kelo le laula ia na pawana ona i vai nga ia na fa pele ona toluane le aso na nafi tasile la au na vai na i Mangry East ona sa pa uai le aso nafi ia ayo sila awale vana tau tua foi lele fa paulo ia wala ia nga sai fo mai lunga le wala na ia ai tante le mai lo ia le topi tu pena fa pe i mai wa e vi ia le fo le tu ele i maua tanto ia le tu inga ta vilinga foi lele o matangi malolos ia le o antu le 2 kilomita sa le tu la e o mai le fa vaian wa mantau na vai vai ia ma o me fa tai o le na ma o tua i tai ia le o nga i o nga samio nusila ia lona awala foi le na ui mai ia o foi lai le lo i Hawke's Bay Bay of Plenty ia ma tua i laki lava tanto ona o le na wantu le fa wa le la tala tanto yuta wa mama o kui kai i le san o le teminela ia ele o ko ia ma se savili foi le malos e pe ona ia le savili le na tanto mo le bawina le aso nafi ia fa te ia le no fole tu wa ana fa pe a fe fo ia ko ele vai le fa o vai anu tanto soli o le ka ko ke ma fakia le ka wor swa pengi singi ma le kiso ngat ia ma sano se so le ni masina ole o antu tanto e lunga ile tau foi le fantala ile lita io o le mena le tanto fa te ele no fole tu o nga ia ko ngai o le sang ia le ka ko fa na le na matua te le fa matalanga ta pena e fai foi la kala o nga o le foi sa ko e kupu le mele sa kupu le vai ke mi le covid io e fa io le tau fa o foi le lo pepa vai vai nga fo o si yoki e foi pepa vai vai le fa lo ia wala o e mar furisa o makwa i furika ngaka e la una me furisa ia Anton ia le leile mau pe sili le mau I me le ai aleanga o kako ia ai longa ia ele tele le experience tanto ni New Zealand ile me ka o le fa ka o le fa ia o nga e alu le sa mo experience ile me ka o le fa mo le me ka o le a call va ia so lai per pa a call va ia so lai per pa a call va ia so ia makuale mafainga nga wenga pe ona masan ya o le menga ka o le fa o le mele fa ia tanto ini ia ta ino ia to ia malau fa tau le topi to ia e talo si e kere ia so nga faina fa tang wa le mele tu pu le mena e o mai fo ia wa pa mara pa kiki ia pa ro la mara pa kiki e o mai le so ia o le lo masele ngi fa ka wi si mena te mana ia e talo si o le sa nga le mo uma tanto I winga fo yo le fa o vayan e pe ona yai ile aso anda da filene fua e a fia tu ai tanto nei au kilan ya ma fa solo tu I lole ina e Coromando ya and what to ai ina Hawke's Bay o Bay of Plenty ya ma want to ai lava le motu I Samoa New Zealand ya e fa tai o le tinga ina tele tanto ile aso nafi na pa wala o le a fa yo na sa e fa no ile so ile fa o ke fa we are go puleli karia ona fa ngo yeli ele ngi me ole nga ya wile tanto to fo ye tule mele tupu mai oi fefo Iran o le fa mai le fo nga le li prestino America o le nga yantu le fo ava tau ale mano tele America ina ia fa ye le beta o le blockade ia po le polokaina le o lu fo le antu male ulu fa fo mai o va o va suau I to tonu o le Strait of Hormuz ia mai o le mafuanga o le e fa wina ia fo ia suau wa Iran o so le ka ko kivis o la fa tanga Iran la tova man tu o ve son sin va tu nei o le no fa yentu o le na yer ka mai pi o ngai le o nga samila o le sa u yentu wa va suau pila na ye va e fitu ina ta o mai le son teni o va ale tunu o saina ia ma e Malaysia tunu na fa tanga la to va ai vai foi le me mali
kusa wao i ngā mamomeo o Selenia le turu o Iran. O le vaa e tu ua Iran e $2 milion ia le lantou la fonga e tutongi. Ai kokongi faa kope ia ina. E le antunu ule ana le vaa. Ia por compagnie le ana le vaa. Ia le tino tu pena e $2 milion. A le la fe mai ia le presidente o Amerika. E le fe kawi le mea Iran ne fai. Ona, manatua. O le sa fai talananga tai. O le malo Amerika ma Iran. Ia e faa foi le antunu o Pakistan. O le teimine. Ia ua makua ka APR karangoangaranga. Ele i maua ia se malienga. Mau tutu. E se mai ai le tau finga voi lele o le taua. I te tonu o le lua vai aso le nsa no i ele li presidente o Amerika. E le vai aso na sei mawai atu nei. O tala noanga na lena whapea. E tala noa inai. Ia mea e wha ngā ioi le i te tonu o le lua vai aso pitai. O le fu o toi sau le whawhiwhenga lea le li presidente o Amerika. Ona, o le mafu angalada. Whamai. O laifa o ngā Iran tupe i e maua antui wa asua uia. E se mai le kau o le sua u le wha antau mo iei. Ai kusa ua kokongi ma le fi e ko ua ai le wa. Ia o ngā sami o Iran. $2 milion le wa asua. Son. Ia a wha pēla is fulu i e wa. Ia na longa winga $2 milion wha bup. Ko o ka e so le matauti. Ai e whaila e le awari i e le melea. Fai e le awari i e le melea, ai ki ngā inga koe makako. Whapewhenti ngā ina tātou. Ia onga wha o le wapoloka i ngā mawa ai e sa tauna a vi fōra swa ue wha ma i le antunu o Singapore, ma le antunu o Korea i sauti. Ia le lai wha mai tātou i nei New Zealand. Pea marakolu vai a sora kiso le toi tono New Zealand. Ia o le pingisingi lātou. Ia e whāwa i aso leo lo tutoi. Ia anto ai manai va ai e pe o nei lunga o le sami le temine o le anga i mai tono New Zealand. A wha pia la na i se wha moe foi le leo tātou e kau wha i ki ala kaunga o le pingisingi. Oi si he mai. Le e o e se maso mai le au soe. E le i se me wha pia nao le antupu. A whai o le mele le la whai e Amerika o le poloka antoa o le o ngā sami lea. O lono winga. O le antau fiai. Ia ma lima whai e onda toi sao mo i whafuse suau. Mai le antunu o Iran, o le antunu o ifo Iraq, ia o Saudi Arabia, ia ma le tele o isi antunu o Qatar, nei te tonu o sae tu tonu. Le la tau te pamuina, ia ma o la tau ngausia. Ia le sua ule maua mai le kiso le pingsingi, anto ai ma le pingsingi o va lele. Ia o le tulanga nai pe o le iai. Ia le fo i vaenga, ia wala vole do fsile fiel, pa ia ma le manu le tātu. Tro, ia o nei vaenga na mo lau sile fia e ke lea isi a kako kala. O le hafa pele o na tātu wanga i atu iai. Ia a wafo i le longa puili i o lau tau pa ia, ma lo o tau mabanu. I le nei vaenga o le Aoauli a wha ngā solo. Ia le tau tua mana unanga nei le radio Samoa tasi lima, iwa tolu mo. Ia ua lusfulu mana iwa miru tau te nele Julai lua tau tua wha wau le radio Samoa tasi lima iwa tolu mo. Ia o a mai o lua o a mai o tau. Talavantu ia inga wo mai masani Samoa. Lunga o le wha tasi ono tesi maletas. Sama faya o ngā mua e a ina le whanau I le alamoni e tatau mo le olanga Tama te le whaafiti so se mana o ngā osio watali Tinga loba le tau ngata Malele lapa o le whaasa O tele mai whaasaua Ona o le moni o lo ua lofa Ina ia le o la whalolo Lau whanawia so o iluma E maua me uma e tele to e maua Ni matu ai lo o langa atua Whawhetai I le atua Foha I mai o nei matua O matati ai le lau maua O langa
e whanau ia whaauta-uta tamamai ia lofa male whaatua-tua. Mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fwoi o na lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga Fiji, mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fwoi o na e le stalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo ai fwoi sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga Fiji, mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family loto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le 5 awhi tala. Te sota imai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. O mana mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi 5 tasi, o 5. Alewa join lus fulu male tolo miru tona tale o lei tula e tolu ia ta fulu tolu na e fungalea ele awira tula o tatu talama ia tolo o le Pasifika male lanolangi pe o ta preina le filtua ia Miriama la toa pomari. E mo te bringi se I whaantalawatu I le tatu o tolo le mafuta mai lunga o le tatu YouTube ma le Facebook fo I le Radio Samoa. Whaantalawatu ia sina leo ma le ainga whawina tani yelu. Ma le ainga le mafuta mai dai o tara I le nivaingo le Aoauli tuli pantea.
Ya ba taile ma futa mai le unanga ile dei fo ia so fa timu la to le uso ya DJ no mane le ki pau kai no se si skula ki pe mo skula ki le yo wa molinga fo ia li ma tamai tai fo ma ile si la fia le fe lwa I ma le sunga ya liki ya na pa wale be ya ola ai si oki ai fo la au fa kala vaile o tau ya ngole alu fua mala ufuala lo mai fea talvatu si vale pa sissa va pe foi la dama o ai foi DJ Mika ia maloli Mika talvatu Rachel Sifa marainga ole ma to 9 point England lo como pasa maloli pasa ia como lo DJ ya Big K mano fa taile ma to mai le divai ngole Aoauli oi toi pone le vai so tu wa ya onga le fana ona toi fo ile ya onga ile na va ya so fo ya ona toi mapu ai fo ile le ola le microwave o le susu e ino le pusa aisa o le fo o le kelo le la pisi pai so le kongo le fan ya male kelo le lava fo ile le ki nganga le para o lai fa pai solo le fan anga ungofonan fan o ikano fai e vacuum le fale o tau le fa now o e fulu ipu nga kanga mea inga fuka e kangoile la tablet po la telefon
Wavifianga mai le Villa Records i le rivaingo le Aoauli o e whātuku tuai. A le pinino te whau ia Maria ma le tamai a le pati tuksanga ua tuarai mai sa o sa valivali. E su e sa uhani ia e pangale a e o e ua le aini lango meli. Ia e ua maali lili umalango meli le rivai tau. O le mena ua le maua i sa uhani. O le ua Joyce full ma le valmi du teo na tale o le tūlai tolu. E le rivaingo le Aoauli. E amatantu i le so i tono New Zealand. O le awhapele o na whaupopoina se tasi o vaenga i lunga o lou lai sene ave ta vali. E wheso soani lea i le tau fiai. O le ngau singa o ni lai sene ave ta vali fo i e le o wha tinoina le matanga alwenga o whimalanga inga. E oi. E o le talala le nao le ute whaitau o tuine i lunga i whaimai. A whaafolo lai sene avitava le amatantu i le so i tono New Zealand. O lunga o lo wata fo i le lena i lunga o lo lai sene. O le atu i yang. Ia malo waso whanau. O se tasi leo ngai winga a le NZTA. Ina ian tau wha i TTI i lato. O lo lato ngau sia. Ia ini awala fo i le mamamani awala parapala. Ia meni o lai sene avitava le tono le tano. Ia a whaila o na hele i o i le taimi expire ai lo lai sene avitava. I le se me te pole se i vanga na o i le taimi te tawai. Ona wha folo lai sene. Ia pe waliliu mai fo i lau a lerna ngai ke whalua i le kimingi. Ma whea vea i ei lau whanau. Ia po le ai fo o se lai sene. Ia pe ngata fo i le restricted. Oi, suia nga i le full license. Ia ona ftua whaia lo leo le ngai o inga le. Whamai, wana ala matanga luenga lea po le whala putonga. O le NZTA, ia na o ilan tōna le mawhia ona whaia le ngai o inga lea i le teminei. O le tu iai i lunga o lo wata. Mangkue plastic ia le kako lai singe le wai. E le peo kako lai singe wai e sa mo le tusi. Tusi lan mu le sa ia sola. Ia la fui laua plastic ia le vaenga lai sa mo. Ia, o tātou lai nei New Zealand, ai toi alu lai whaafolo lai sen. O le sini ngā yo inga nai tau whiawhiai, mea na o awala wha ala tua, e mawai me i o lai sene avtaman. Ai whai atu lau tala. O le whai unga le vea so le seipa whai atu nei, so le anga i se pampa o lau kāwale. E whio lono anga i kāwale o kongo kuku au ki e lau kāwale lungo le awala. Ai misi ala pēa o i me i o roundabout. O le tō tele o nisi o tātou. E makuale malamalama i le tula fono meio roundabout. Ia po le awala fo ile le pe kolu ia mga ala ia iailu. Ia ona e arwantula ia e tu. E ke ki waila nga ifea. Ia nga, o le visili na tauna e visili iai. Ioi. Ia e tatau ona e ki waila nga ifea le fele tu. Ioi. E ke ki waila nga ile anga vale. Ia pe te ki waila nga ile taumatau. O le tele o tātou, e makuale malamalama. Ai misela o le wato e wheo lolo ana i awa. I te tonua i au ki lani sautere. O le wato e whausi ai mea na o roundabouts. O le tu waini moli. Nga ua whau ele mea ka o le roundabouts. O le kele fo la o roundabouts i le tembuilding. Ia o le toi mawalulunga fo i le pe o le iei le tele o roundabouts. Ai ua mawalalo e pe o roundabouts i e lumane o miro moa. Fale mai miro moanga i ele roundabout. Ia e maua lano a fo i le ia le mela poko le ton. Ia e wha tatau le i le whewa inga a pasi. Ia e me seita vale fo i e fsosani mua po ambulance. Wha whaingo fia inga a wangi isa lukuruku le mai le kili a kulu fale mai. Ai o le mea tauna manga whangafa i tātou. E le whaina o ele te mana malama lele. I le mea ta o le roundabout mauna tula fono. O le mea. Ai kere yo o le roundabout. Waka kaunga wha emo. Ia lau mō li po fele po fele koe ke awhi iai. Pe te awhele i tūtau ngavale, pe e ke awhele i tūtau matau. O le mena e mō muona e whaia, lua. E te tau ona sa uni lau vai ta awhi te tū. Pe a wha apere. O lai saura ka avani, e mi milo mai. O lai ke wa ia kola e mo maila na sai. E awhi mai i lau i tūtau matau. O le kula whongoranga e ki wei tātou i le i tūtau matau. O le kele oisi. Oisi e o kula le roundabout. Ngā kule kukua ia. Se whaapone mori. E le i lor kula whong. O ngā e alu le koe
study fa leila tula fono e te ki waianga i le tamatau ai te tu ina ia mautino ele ia wai foi afkava ki nganga i lo ole e mimilo mai anga i le tule te ai sawa i le se indicator ia pe le se sign foi le fa e momai o le mela nai fa ia tu fa ai te ina ia va vela tul taufi a o le si foi la vaenga le i lo tu tau ngava o le vaenga nga kaunki wai mai a o ele la e mimilo le tu tamata i le round about tale a o le betu e fa pe ala ko foi le ngale o mi kwa va pensing ya nu la ko lan ka va ai mai se ala pe fa pe se pick up o le pick up e kuai langa take off o longo winga e maua le ia kwa ka va le mimilo le tamata ia lo fa ala va nge lu mai o i le siko o le mela fa mbele mole ka ko i mo singa me foi le o singa ma fau le tu la fon i lunga ka ko me around about ia mai fio lolo tanto e makuale i la fier ki lo kula fongo i lunga le awa o mena le ia talo sia ia va veo na maua o i leo se e anu i tui fai tau le ia le road code te mala mai i tanto tu la fon o le benga i lunga le round about kula ka vale va ai e ki give way anga i lo i tu tamata o inale o mai e ta va o ele ku mai lo i ku anga va a wale va vela wo so lo ki ala a wale ai o so
Sianga mai Filippo Pinacci Williams ya pa o Pinacci Williams le di vai ngola o le fa ile le vai en ben ya aya se sua fa ya kama vevela ile di vai ngola o jalvan tu ai le talanga ya wi majangi lotto yo e malaka ko fale askulimi le di vai ngola ma lo li ngal we ma lo le fa yo le fa Awuringa lo tu tala i vai frua mai le Pasifika male la lolangi ba tala tolu le awo le e pe ona chape be ile fale tua ya Miriama la la toa pomba Tangi le ya ina le manongi o funga la Samoa Tamafana Samoa wana o elava ina lula michele o fanga tamba tua fale le papa uma fale le moana e ina e machiba ai chau ma fai lava Mateo, ai a fai a mafai. Oh mamana, awa e te whaavai vai. Ai a mana Samoa, lau tapua inga. Me ona talonu atuna mawhatai lo la lo whai vai.
Marora soifua whaatalawhatu I se whaopoponga fo I o talafo le medio Samoa le amatanga o le nei vai aso. Ua whailoa Trump o le apoloka I le Navy a Amerika le Strait of Hormuz ina ua le taunu I se marienga le lei talanoanga sa whaia mo se while muma Iran. Wadi patia le CNN whaamtalanga mai le militeri a Amerika e whapea o le a amata le poloka le tau le se fulu le taiao a taiao o le asonga fua lea I Amerika ma o le a apalai le poloka I waa e anga iatu ma anga I ese mai ma Iran. Ua tā ua fo I le lipoti le taliane a Tehran I le mata upule nei mata ua ai o le amatua I te tee I ni waa e waaia I le nofanga lea le Strait of Hormuz ia po le fo I o ngā sami e pei ona iai ia whaatala noanga mo sa pile mu. O a fianga lava o le nei mata upu ua wha wau peo na waaia le sitia o le tau o le swau ai le tamate fo I o le poloka ua whaalala nei e Amerika e a tiri whaatetele ai a fianga lei I le tamau a inga o atunu ua whaapena fo I le tau o le kesi ma le swau. I Hungary, ua taria ina I le pāle mia sa iai o lea atunu o Viktor Orban, lona whaia ina I le pālota sa whaia le atunu, ina ua pālota sidi ai le sa o la tau wā o Bira Maker, na ia mawale iwa sa 48% o pālota. Wa se fulu ono tausanga o iai pia Orban I le tofi pāle mia o lea atunu, ma ufatawa ina I pote le BBC I le leiso o tanga ma Putin whapea foi ma Trump. O le tūra I mai lao meiga, leo le a vea ma pāna mia fau, ua li patia le BBC e le taumate, o le a le lei eiso o tanga o le pāna mia fau ma le atu Europa, ma ua wheta ua ina fau I leo no mawai o se peso soani tautupe mo Ukraine. Whairoe le lipoti le teimi o Orban, sa ia te enai peso soani mo Ukraine, a toi ma le a vea o Ukraine masui o le EU po le European Union. A o vea foi Orban ma pale mia sa whamoe tele Hungary I le malosianga po le energy a Lucia ma ua tau whai mata I tū nei lai le tō tele po o asuinga o le aria e le atunuu I le pale mia fau le ua malo mai nei. Ausitalia, o iei sa marianga o tau nu iai talanoanga I le pao Australia ma Singapore mo le whaawawina o le sapalai o le suau I le atunuu. Whaamautuane le pāramio Anthony Albanese o le a whaatino le mawhai ngata I e whaamautino ai e lava pēr le sapalai o le sua u e ui alo tu whesiri pēr le tō tele pe o le ai sa whaamama venga o nei fuafuanga I le whaititi o le tau o le penisini marekiso. Whailofina ngalo nisi e matua I le ai ma se suinga o le ai I nei whetuna inga pe o na sauno ai le pāramia. A wata ua I le lipoti e sidi e le se lau fitu se fulu pampenisini I le atunu ua le eise kiso e mawai, maolo I ai pēr le tau o le kiso I le sidi atu ma le tolu tāla I le lita e ui I tau mawhainga le malo e tu I titia. E na o le se fulu 5% o le kiso mo Australia e sapala mai I Singapore, ma le 5% o le penisini, ma ua whailo le 9 News e ono mana o mia lava nisi marienga, ma atunu I le atu Asia I a wha mautule le iai, le sapalai mo le atunu. Ta ua le malanga mai o le pāramio Japani Australia le whaai ungo le masina lei, ma le a whaatara no ai foi, ma le nei mata upo. I New Zealand, o le whaalau teleina o unanga mo le tonga fitinga o le ngasa o le kanesa, ua fola mai nei o le minister o le soifua malaloina o Simeon Brown, a le amawai ma le avano le toa tele anga iai I nei au nanga mo tonga fitinga. E se furu wha nei no whanga o fola sia mai, e tā ua tele le iai o ia no whanga mo le whaatino inai, o le mautong fitinga e mai se lava mo le ngasa o le kanesa. Whaelua fo I le minister le ai isi au nanga fau whapea, I isi whaetu pe ao I le 2.2 ma le a whaetu pe ane mai le 2 miliona na inivesi de sa fola sia mai le tala whaetau le tupe 2.2. Ta ua fo I o se avano le rei mawai ngā ruenga mo nisi, o lo sa iri ngā ruenga I lea fo I matata. Tala mulimuli ma le Northern Marianas, e malolosi matangi o le Monster Typhoon, o whaamawina o lo anga I atu le Commonwealth of the Northern Mariana Islands, ma o tuina mai eima se polo inga whaapapape tau whaalawe whaapua sei, mō le atunuu, o whaaleo ngai nai ma whai ngā malanga o na o le onga o a fianga, o nei tu ai ngā matangi malolosi. O le Super Typhoon ua whaingoa o siniaku, ma ua o atu I se lau fitu su 5 maila I leitu la le malolosi o matangi, ma o loo anga I atu I leitu I mātu o le atunu.
Tāpunia onga ono lo lapta ia fo iti munga mamafa malama tianga mai lolonga ama tātu i le so se yo ile solulu le vasene yo lo fatulanga ia lapta inga. O whātunuina fo i le tāpunia o ngā ruenga se ia toi iai se isi whālinga. O tala nāra Radio Samoa, a mata fo i o le nei mai aso, ia manuia ngā ruenga whea matiute o whenga iai ma le tunu. Ua ono minuto tenele tulai tonu o le dasa e whaafonga I so totonga nau tātou tala mai le Pasifika ma le lanolangi e pe ora whongina tuku tāpreina e le whaletui a Miriama ala la toa pomare o la mwhai ona te mawale a widatu le tulai wha I le a whiawhi e mo te bidei o le venganei le tātou tala o le tau e pe ora a wina mai le ofisa o le va ai tau e wala vai e lo nofo si la fia o le talafia o le ua mauatu I le wha waianu le sa wha polei nai tātou nei te wā whaina tātou nei au kilani e pa pefo ia lo tātou motu nei I mātū e pe o le sa wai e lea so nafi le tele ma lea no ro I lea o lapata inga ai o le talafia o le dawa tu ua nei e matangi ma savili malo si o le tātou o whaleda ia le tātou wantono nei o New Zealand. Pitai, na pau le vaenga lea ua silasila iai o le tūlanga e pe o na iai ia mo meo wanga matimunga o lea o lau whapelea o na mingoi mai nei ia ngai mai le li tū I mātū mai le tū I sisifo le taro. Pa mai e o na mamafa timunga a toai fwoi matimu aisa ma whai titili ia ma le tele ia o nisi o timunga na o le awa aia I le Aoauli ma le fiafiana nei. O le venga I winga o le tau mo le somo au ki lani tōlu vāvasalo ai wanga e mai ona mamafa ma wha umi timunga anto ai mua wila ma whai tili nisi o taimi o le Aoauli ma le fiafiana nei. So viliangi mai le soma I le tu I mātu I sifo e ma losi langi mai I nisi o taimi. E ui leo le mawhanwhana o le somo au ki lani e lusfulu lua tikeri o lona malu I le poa nani se fulu lima tikeri e ma o le angoto le la I le toi tasi le bidu te le tulai ono I le awhiawhi nei. O le venga mo le soantai e au mo au ki lani o le au soane le la I le toi kuanta I le tulai fitu I le tai au o le atulu vavasalo ai wanga ma o le awhapele o le taape e mai mamafa fo inisi o taimi o le Aoauli ma le fiafi timunga I le aso hantai au wila ma whai tili o la whapelea o na moli mawina I le tele o no fuanga e o masawili o le angi mai le hantai au mai le itu I sisifo. Talo whantu ai le livaing o le aso I ainga wome masani Samoa le venga le tātou tala o le tau mo Samoa e peona wuna mai le ofisa mo le va ai tau wala vai e lo nofo si la fia. Whaatalavantu le whaafonganga le tātou tro e lunga o le tālof a mino le tātou whamo tasi ono tesi ma le tasi Samoa o le download ma whaione e whaafonga mai e le rivaenga o le Aoauli o le jimnei Samoa la wa iwa minute o te aine le July 5 e mai whamaila ofisa le vai tau o lo a waoa e ma tōlu wa vasalo fo I wanga I nisi no whanga e le taimi nei e ranga te leono iei mawila ma whai tili a pei o na wha mawina ma loksi o le savili se fulu tolu kilomita I le tūla e pei o na ta ua mailea o le venga mula so anta eo mo Samoa e iei wila ma whai tili ma o le vela maurunga o le a iei lea so anta eo mo Samoa e lusful ma le valu tikeri o lona malu I le po e lua se fulu ma le ono tulanga nai pe una iei winga o le tau e langa te mo le so I au kila nei alo be foi lo tanto fa sinobanga I Samoa Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo e a feo le futua ma to mili divaingo la woli le tanto totua ma lo le fer fiva ma lo le tawa tai van salvan tu le tlange yan tapu so e le fo ma na vagar wenga nga yan tu mo ainga o lo o fa muli mai o ile lunga I van salvan tu yan fele li popoli ma nga dai flat bush e o tara va tele ma to mai makol lutua lunga
mutua lunga mai ko tua lunga le mau mai lene sia e va befo ia le apai sosopo le apai yo ya o taele to le pangeli male ainga se unitum na fono viliamu e le fua fo I mai na le fale talavai mo tua e o mana ave yela na talavai so no so ya lilo mai ava a Ronnie o talavantu na le sunga le fefe au pension ya ele kosi ma le fale tua ida ya le sai sisifo ya faima ave ila ka di o le fefe awari ele va pianga ale ave o le caro fefe Nicole Wea pa felio tu nganga male ainga dai mangele tai mane kasi pale male tino va tai ma tu mai le divang ola tanto tua mai avivinga ya ola fianga muta ya Yolanda Malito tanto was yele tu mala udanga la kamo Victor male tanto company yola tai world yo tara Tama pule no foi tu ainga o fua tamanga fa I feel my to fire no ole matua I feel I see my lepa to my ainga to Maliu mai lawa na tai manongia manu matama pule no foi ainga o fua tamanga fa
Say me the one Cielo Radio Samoa was full feature mala for bidu to channel to line tolo fantasy by el sungala ya Victor la totomala udanga la entire world and auto limited Otara ya wa foi se fa manatu mani pa ufa joa olo fa nga solo wa lo si le via Victor talo fa malo nga lue wa maili dai tu ya se ko mo male nang malo ko fa ko mo de tura de uli malo la wan sa malo ko malo si sa ko ko in bahia bo mo sa mo ya na sa aku também mostra malau aí o pelau e mas também não está vale ya malo fa il pai vai toto Pai si fa timu foi mama ulu le ya wa ulu la sunga fua ya ai tailo ya pena fa pe mai le to nanga le to su antu na le la le taiao ile mo antu ai le o le fa va ya nua Victor ya ma ya tau hi ya ko o na ki mo se le su lu su kasi da ma ngayal Paul makupay tuang ilan tayo ang bago sa dili ya inombo bo ide apawa yan ya mano na sa atunure sa po ay matikalu tangale ma ruso pa ko se umangwa de kaya beta va fe yo nga we ko o ales fa sa nga ya ngai kolosi de si kuri Victor wa mai le ka nga fa ya pwede mapis ano natin may pa tao kila mato pa ito pisi laban mato wala ya man pura tiru ya may to sweet la to ta wala ta vale sila ko service ya nenga rin sa pisi na mako pisi na ngare la kasi ya tin lansai ya ko sa ko pa wala nga sura de ora so pongo ma lo fa tai yo le benta wa nai e te fa mau ni ai me titi te pule ai me te tele ma le tau langa fa tau yo ta Victor ya kongo langa ya le au mai lo vi ngalo fa funga lo watu no ya pe o ye se fa ma venga ka worka ko pinching il ngifa ya so pe ya tai la funga mo no ya masta te de masto pinching ya con lei se ale ono senne ta utro san masto pambu le mato pesini kasi tonta la fa el cortiso ta tonta la iba tonta la iba ya le pa uot ta cortiso el mato pesini pa ngai ngalo apple ka tek ya point tona tato para lo ya utro ta va el mato pam con que si au piti ya lo suriva kala ili de seno pa vi lai con que si tenga soto ya ho to pale tono lo con que si ile mato pam na fasi kala ya oni ngal mato si ya tanga va I love ya se ko ya da te man malo ya lut fa tu mo sa ina ma so pam sa man malo ni la so mama la fa ele por fa mangina ya mo ta so va tan don dei va ya so de sa o fa tu mo sa ya ma so ya ngata folera ma to farin dia aga te o fare tan mo sa e ni leo va ngo que nana ma me te di te me ta fu service service como dia so do mara transport y si no más vale ya que para vos que no ya su cara poco para mandar más toda felicidad ya fue para vos por lo vale más problema más poli upa que so baja más esto soy no copa pia más to fesen ton idea so tato me ana o no como topa y le tato felicidad litea más problema que fare tengo lo vale ya la mal luego usted pi ia matou ava pena tau se sa ta vale fatau ia se leva mate ta vale se me lo firin ta vale fo ta vale tuai mato milizen mato haitekas mato fore mato piak so renta haila ni san uman lista o se fore uman te mato ta vale pa la fo uman te iai o le snoko pupa mato fole ta to lisi umala fa pi ta vale fo ia se mete to sa fatau turoa Ate so tabari tuai ma te I tong ia kalia tato tabari te I pati so tabari po yang ato o ane ngalu lai sene tor ma tingaro tene o palai so sari mato kata vale e o mato a pata wik o mato ta vale ne le ato te la pia sa haipe la ke so no ta sanga lau tala te ni le ato e ato to sanga le fa le e te vai ngalo ta vale pare ton ya mato pidi man mato no me o I val piti pa se do o maso so sani mato fat pa mai de tasi tu sulu a pecho ta pa tuai que me pia mo se sa vale lava sai subina ha ilunga lua sulu a pecho mo tino ya sumai ma maru sa ya ma to ata no na ito Samoa ya fa fi tau pe se skida so fi win na lua su ta la ila
ili dunga matu kaina tuntong free por paru ta vale dini me lenga matu ka pe usi vero pasto a wate poli ta no matu matu fisa kain matu son me natulang pa umaksa wasa so willy to tasing ngai ngatol pitu so mawa ia matu se pen lava nexus Yokohama lito akili yo kate pa umaksa no tenile ile ta se pa ya vivi mal matu nombra ole verifikasi tolu ya pesi asasi po dungal mako website ya dungal mako link pati apply makita verifikasi po dungal po mako Facebook ya message mo mako ina dungal tato Facebook wai ko tato ya tato ta vali ya tato por ka seki win ya yang aga ya tipo makamaka mai dungal mako Facebook ya fa kai ko ngabua no mo tayo malia pa ibat ko na tula le udi mo ni franga kasi ay nga Samoa sa sky da mo no maar we willen singo toilet ding ja sunga fuela sunga ja Victor wa vela wo ye ma funga tomol moli down le tomol danga le ta world and auto limited yona la la lua idai o tara alewa lusful tolu mala fa medu to jane le tula tolu na lo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awal suya ngila wa le kio Aeva mai ina se furu lima iva kolu Radio Samoa Vevela Alewa tanto se Antonisio fa viviana te tolu moi ile fa mai aina foi onisio ngal wenga na tu titi bai ia por mafo fo wino se nga se singa le dia so fua Salvatu ile tina ya lo salia male tina fu ya sina le ole ma fu mai le tanto por clambe mo to umalava io ole koi pulo wari ya fu male manuru wa
Oceamani, Maperetania, Loma Ema Esa Ilimano, Samoa Yasa Oloto, Tamasese, Uamalingi Loto, Naitina Ole Mau, Uaula Wina Ilau, Leto Loto Tetele, Ele Ayo Se Fefe, E Au Solo Le Pongisa, Ile Vao Esa Iliotama, E Momoli, Naya Lato Tau Mafatanga, Lawaki Alangona Persio Iguleo, Ele Pule Ni Palangi La Samoa, Ole Mau Pule, Ole Mau La Maleata Ua, Ole Mau Samoa Mo Samoa. Ele toe pule o eni palangi tu maupe mamatala ne fa bongisa o mata seiva ai le fa kolone na lava fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai ai na fai e papa
le mau a pule, o le mau la valeta ua, o le mau Samoa mo Samoa. Samoa wai la le 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 basa la le le oe inu o le basa. Samoa wa la le le basa la le le oe inu o le basa. Sote mita mita I lo le le so se mea oe o le penina. Aia fa a peta Samoa potasa loia oi tupulanga o te ole te e fia fa a Europa nauia e mawale poto siri awane ia ona olo ia sili loloto. Samoa ya mala maleta inole sua le palua va male sulla tonga ya manatua o tupula ngatala voine ya so semana ufa ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa mole so te filo malu. Ole tu feel it in Samoa ya mala maleta inole sua le palua va male sulla tonga ya manatua o tupula ngatala voine ya so kasemana ufa ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa mole
silly, silly low loto. Lisi o whawhiwhianga sui whawhiloi o lani whainga o lea sui na wuntoe lusa fulu miru tolo toi o na tā leo ling July wha. Ia tā fui le wha o na awira tu leo tātou tala. E peo na sai wha whonga ye ling July tolu mai a miriama la la tōpa mairi mai le Pasifika marisi o turu o le lanolangi. A tala wha toi le whionga ia su a Roberti ia toma. Ma loha li le au solo ia ma lo fui le on sai. Koe ngā so wha timu wha penei a o lewa kau mawa singa masek. A lau te vai antu langa i antu iole mlai wale lela mo kua suru mai ia ave o lela. Ia o la fui e whio ia tātou wale. Ai o le tele ia o whimalanga i ngā wale le sa wha peleo na delay. E le aso ana nafi ia o lisi o wale le ia sa wha peleo na le wha tulu wina whai ngā malanga. E misi ai malai wale le la iti. Ona ole malolosi o savili e malona tau wha tukta. Lena moli mawina e le whainga malanga muli a lea fo i Jetstar. Ia sa wha pele malanga atu mai au ki lani mo klai se tele toili mabidu tele tura iwa i le po ana po. E te loa le terminal o le whainga malanga da o le tau le sifun male lua i le po ana po. Ia sa ua mai le koe lima mingu ke le kula iwa. Ia ala wantua i le te o le sefulu umale dafa me o le sefulu tasi a fo le sefulu kasi. Ia ai tau walunga i le tau se fulu male lua i le vailuanga leo le po ana po. Ia male so ia o le mebi to sili o le tau. O le saunga le mu e le va pe sili atu. Ia lau nau fo i lele iai ia vaveona e malang. Ia ai le o aima le fa tonu wina malamanuia ia le whainga malanga a le company va lele. Ia o le temilene o le ua o tauli maina ia le unga tustusia o le wha sidonga. Ia e pei ona tali iai le toa te le whamsidonga lea o le whionga i le li pa le mia ia la aulia le mali toa plata i vau Fosi Schmidt o li o whaantau malama au waa o whipulea i whaimanta sua Lise Marie Schmidt si vai kepi ma mea ia ma le li ia Samuelu le au whawenga Samuelu ia au te whaientu lau tala e umalele ia le aso antole nei o whaitau aluantu i male aso antai au. O lono winga, ia se umana o whaita o na tātou tala no aila ia le winga. I le whai unga tustosi ale le whionga le tamaita i whaamsino ia talasa. E pei o na tau au ina lea mō le whaitau ia i tu whaamsino e lua. Ia le ngata whailea o le tu ina maile i tu e whaitau ia. Ia le mamalo o le tātou taro. Ia a tonu o naua umana e whaafonga. Ia ma e sila fo i le tūlanga e pei o le iaile unga o lea whaamsinonga. Ia ma ua moli ai i la tau ia tō. Inisi fo i tua inga. Peo le ele sunga ia Samuelu o le tamaita ia si vaipo lona tō lua. Ia ma le tamaita ia Lise Marie Schmidt. Polea ia whaimata sua li o whaatau malama au waa ma le sunga le li ia e le li pa le mia. Po le whionga le li pa le mia. O i la tau ia e le i wha maonia tua inga umalava. Le sa fa peo na tua inai i le mata upu le rei. Ai i la uwhaitau tua i le amatanga o le whaamtalanga. Po le mata upu. Whai mai. Ia upu ma mua lava o le background o le tātou mata upu lea. Whai mai. O le mata upu po le case le nei. E whaatatau lea i le whaamatalanga. Ia po se tala na tu inatu le sunga ia Sam. I le whaamatala ina lau le sunga ia Sam. I le wha i unga tustusia le. Whai mai. O Sam o ia o se pangota. Ia ma na te whaonga ina le whala au whaasai no le methamphetamine. Ia mai e leo whaalawi lo ina fo i lele. E o ia o se tangata. Ia na te whailo antu i leo po la matanga alwenga o leo. Ia nisi o ilatou olo o solia tu la fono. O le mata upu nā lia e mailea e le tai au o le aso lusu matasi o le masino a perila. E le tausanga e lua afe lusu matasi. Lea sa wha pelea o na maliwai le sunga ia tu au maletino. O ia o se tamatitia o ngalo Universite o Samoa. Lea na la vea i se ta vale. E le mata upu lele o le hit and run. E le afio anga leo vaitele. Ia ma sa wha pelea o na maliwai lava o ia. Mai manu anga tu ngā sa afiai ia lona tangata. O le mata umpula le nei. O lea na wha pea mai e le sunga ia Sam.
Ia, o le fionga le li fai pule, o fale atu tolu le fionga ia le li pule rimoni a yafi. O ia lea, o se tasi o tangata nā walu tā, vale lea na ia va aia. E lea taimina tupu mai ai ia le whaala vlave, mama liwa i loa le sunga i atu. Au, ia mai pe o na ufai atu, o le tele e o le tātu tala. Ia mai e mane ia foi lele au tala tala atu. O na e manino lea ma e whaafunga le iai. I le mafua anga nā lai o na whai le whai unga. Ale jamai tai wha masino le fionga i anta sa e winga i le reima tā upu. O le tātou whai unga. Se lau wiva se fulu ma le fitu o na lau pepa. Ioi, se lau wiva su ma le fitu. Ia a round off la. O longo wi. Ia wakako kala ngoi le lua se lau pepa le whai unga o le tātou ma tā upu lea. Ia e pe ona tātou tali uma iai. E le mai a leo na tu whaatsia e le fionga tu mai tai whaamasino. Ia matu i le mai lea mo le whai taua ili iai. O i tu uma e lua e le ngantai lea. Ia o le autu stala. O na tu ina atu lea mo le whaafonga. Ia ma le sila fia fo i le pa ia ma le mamalu o si o tātou tru. Ia pila na ufai atu e whai asi ke le o le tātou i unga tu susia. Ai ei se tai. Ia o le aka ko au kalakainga i ale mkau. Ia masi e whaafonga mau tātou whaalongolongo fo. I mafua anga nā leion whia lea whae unga. E le fionga le tamai tai whaamasino. Ai mō tamine o le whaua wina tātou musika. So i whewhiloi a tai tolo ina ma o iau ngā ruenga tūtuma whaiwalo whilima. E pe o na tōwhi i tātou le ngantai tono New Zealand o le tele o tono o le laulangi. Ia malo tātou whaasino bangale i Samoa. E tau fono lo ui e afu. Si o ufale o tau patu. Wale ila lo utino ile namu. Ai o te usulava male fia. Tali ilangi ai o so manuia. O tale ni lava mea uma. E mai le atua. O tale ni lava mea uma. E mai le atua. O te wha atu i le aonga. E whai uma e tamaiti o uponga. I le uli o si o upau. Ma o uwai e papala i le namu. O alofi vai ma fia. O se e vai o te lenga fatia. Si o ulu e momo e tutasi. Le moa o le whai. Si o ulu e momo e tutasi. Le moa o le whai. Wale au tau mawhainga. I se a o ngai a pia. Wai ula vai le kolisi masani. Le maumanga sasa le tonga whai. O le sapelu lava o si a upeni. Ma si a upea tau ato. Le ie la sa o iuta. E tu si ai o le lafo. Le ie la sa o iuta. E tu si ai o le lafo.
e se senga e tau le fetaui I le fufusi o si o fuae Ae le ai oni o se vae Si o miti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o miti a futau le ofi O sili ai o na oti Popole vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava
think a minute. It could change everything. Think a minute. A famous man said, "Words are the most powerful drug used by mankind." Words are like nitroglycerin. They can blow up bridges or heal hearts. It just depends on how you use them, as a weapon to hurt or a tool to help. Our tongue really does have the power of life and death. Words have brought peace or war between nations, life or death to millions. Words can either make or break the reputations and careers of people. So one of the greatest keys to success is learning how to use our words well and say the right thing at the right time in the right way. Yet sometimes silence is the best statement we can make. Plus, it's a hard argument to beat. Those who have the most to say usually say it with the fewest words. A smart, successful person can say more by talking less. Remember, you'll almost never hurt yourself by what you don't say. Sometimes you have to be quiet to be heard. It's when the fish opens his mouth that he gets caught. So a good rule to follow is don't speak unless you can improve on the silence. You know, you can tell more about a person by what he says about others than by what others say about him. It's because we have faults of our own that we enjoy talking about the faults of others to bring them down to our level. You see what you want to see and say what you want to say. It's out of our heart that our words come. Remember, a good word is as easy to say as a bad one. If we're smart, we'll keep our words soft and sweet, because you may have to eat them. Gentle words may fall lightly, but they carry great weight. So the sooner we learn to use our words well, to build others up instead of tearing them down, the sooner we'll find success and start enjoying happier relationships. But first, we need to change our heart, since that's where our words come from. Just ask the one who can change your heart to take full charge of your attitudes and words every day. Then ask Jesus Christ to give you the willpower and wisdom you need to win with your words. Just think a minute. If you'd like to
Malo le soifua whaatalawhatu I se whaopoponga fo I o talafou le radio Samoa le amatanga o le nei wā yaso. Ua whailoa Trump o le apoloka I le Navy a Amerika le Strait of Hormuz ina ua le taunu I se marienga le lei talanoanga sa whaia mo se while muma Iran. Ua ripatia le CNN whaamtalanga mai le militeri a Amerika e whaapea o le a amata le poloka le tau le se fulu le taiao a taiao o le asonga fua lea I Amerika ma le a apalai le poloka I waa e anga I atu ma anga I ese mai ma Iran. Ua tā ua fo I le lipoti le tali ane a Tehran I le mata upule nei, mata ua ai o le amatua I te tee, I ni waa e waaia I le nofanga lea le Strait of Hormuz, ia po lea fo I o ngā sami e pei ona iai ia whaatala noanga mo sa pile mu. O a fianga lava o le nei mata upu ua wha wau peo na waaia le sitia o le tau o le swau, ai le taumate fo I o le poloka ua whaalala nei e Amerika, e a tiri whaatetele ai a fianga le rei, I le tamau a inga o atunu ua whaapena fo I le tau o le kesi ma le swau. I Hungary, ua taria ina le pāle mia sa iai o lea atunu o Viktor Orban, lona whaia ina I le pālota sa whaia le atunu, ina ua pālota siri ai le sa o la tau wā o Bira Meika, na ia mawale iwa sa 48% o pālota. Ua se 41 tausanga o iai pea Orban, e le tofi pāle mia o lea atunu, ma ufatawa ina I pote le BBC e le leiso o tanga ma Putin whapea foi ma Trump. O le tūra I maila o Meiga, lea o le a avea ma pāna mia fau, ua li patia le BBC e le taumate, o le ale le ieiso o tanga o le pāna mia fau ma le atu Europa, ma ua wheta ua ina fo I leo no mawai o se fesoasoani tautupe mo Ukraine. Whairoe le ripoti le teimi o Orban, sa ia te enai fesoasoani mo Ukraine, a toi ma le avea o Ukraine masui o le EU po le European Union. A o vea foi Orban ma palemia sa whaamoemoe tele Hungary I le malosianga po le energy a Lucia ma ua tau whai mata I tū nei lai le tō tele po o asuinga o le aria e le atunuu I le palemia fou le ua manu malo mai nei. Ausitalia, o iesa marianga o taunu iai taranoanga le bao Australia ma Singapore mo le whaawawina o le sapalai o le suau o I le atunuu. Whaamautuane le pāramia o Anthony Albanese o le a whaatino le mawhai ngata I e whaamautino ai e lava pēr le sapalai o le sua u e ui alo tu fesiri pēr le tō tele pe o le ai sa whaamama venga o nei fuafuanga I le whaititi o le tau o le penisini marekiso. Whailofina ngalo nisi e matua I le ai masa suinga o le ai I nei whetuna inga pe o na sauno ai le pāramia. A wata ua I le ripoti e sidi e se lau fitu se fulu pampenisini I le atunu ua le eisa kiso e mawai, maolo iai pēr le tau o le kiso I le sidi atu ma le tolu tāla I le lita e ui I tau mawhainga le malo e tu ititia. E na o le 15% o le kiso mo Australia e sapala mai I Singapore, ma le 5% o le penisini, ma ua whailo le 9 News e ono mana o mia lava nisi marianga, ma atunu I le atu Asia I a wha mautule le iai, le sapalai mo le atunu. Ta ua le malanga mai o le pāramio Iapani Australia le whaai unga le masina lei, ma le a whaatara no ai foi ma le nei mata upo. I New Zealand, o le whaalau teleina o unanga mo le tonga fitinga o le ngasa o le kanesa, ua fola mai nei o le minister o le soifua malaloina o Simeon Brown, a le amawai ma le avano le toa tele anga iai I nei au unanga mo tonga fitinga. E se furu wha nei no whanga ua fola sia mai, e tā ua tele le iai o ia no whanga mo le whaatino inai, o le mautong fitinga e mai se lava mo le ngasa o le kanesa. Whaelua fo I le minister le ai isi au unanga fau whaapea, I isi whaetu pe ao I le 2.8, ma le a whaatupe ane mai le 2.7 miliona na inivesi de sa fola sia mai le tala whaatau le tupe 2.4. Ta ua fo I o se avano le rei mawai ngā ruenga mo nisi, o lo sa iri ngā ruenga I lea fo I matata. Tala mulimuli ma le Northern Marianas, e malolosi matangi o le Monster Typhoon, o whaamawina o loo anga I atu le Commonwealth of the Northern Mariana Islands, ma o tuina mai eima se polo inga whaabababe tau whaalawe whaapua sei, mō le atunuu, o whaalea o ngai nai ma whai ngā malanga o na o le onga o a whianga o nei tu ai ngā matangi malolosi. O le Super Typhoon ua whaingoa o siniaku, ma ua o atu se lau fitu su 5 maila I leitu la le malolosi o matangi, ma o loo anga I atu I leitu I mātu o le atunu.
Tapunia onga ono lo lapta ia fo iti munga mamafa malama tianga mai lolonga ama tatu i so se yo ile solulu le basene yo lo fatulanga ia lapta inga o fatunuina fo i tapunia o ngā ruenga se ia to iai se isi whalinga. O tala nara Radio Samoa a mata fo i nei mai aso ia manuia ngā ruenga whea matiute o whenga iai male tunu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Janga mai le lao so le rivainga o le fiafi ma le pese tepa i le amatanga o le tama futanga. Ia ioi o ani mena tutupu i le amatanga. Ia le na fiu wale toi ina ma le lo matua fai atu so le no fo a weke alu i o. Ia ai le mawhai la walo tu la i ma e a ngai. Tupu mai lo ma le pefea. Ia ona i toi sa huile e wha pia mai le toi ina ma le lo matua. Wa ma ole le ngi mranga ai le fautu an tu le toi no le lo mantu ya te oi e a we ke fa yele menga ai al mo fa ila wa nga ia uma sa ili so lo mana i manuia e ala isa nga wenga e ana fatua e sa we lo e tilo i nai le au fa i sina ai ai le ole tambo mo le au fa ia na fatua e fa no yeila ia le ina wa mai ale tausang ia e por kala me la wa ulima Fofogamua se ia le tulai ono i le fiafiana nei ia na u vai atu mistemi e fai tau ina i le tanto i unga le fa msidonga pita ola o tama fai o to na o nai vaenga ia mo lo si le fia a wai pe o na fai atu se lau iwa sul le fitu lau pepa o le au talaina le o le amatanga o le fa msidonga o ngā luenga al matanga luenga o leo sa fai o ngā yoinga i la tau o leana tua ina i le mata upu lea o faufaunga e ina ia wha pelea o na tua ia i se tasi i le maliwa i o le sunga ia tu au o lea la ua maua maile i unga o le wha msidonga tusia e pe o na tampena ina lea e le fionga i le tamaitai wha msino ia talasa a toa sa anga o i Eustasio Whamsino o le Whamsidonga o i tū malo i tutonu o le tātu utru. Whamsidonga wha i tū malo i tutonu o le tātu utru. E se au te lenga, e se upu, ia pōni upu fwoi lele wha Samoa, e wha whaingo fiai o na e malamalama. O le tele o mōlianga na mōli ai i la tau e to ono, o lo wha pēr mai ai ia le tamaitai Whamasino. O le tele o tua inga, lea sa le mawhai o na wha maonia. Ona o le le ato toa. Ia o le whinaunga a le tū, a le prosecution, ia po le tū lea leo. Ma ia wha maonia atu ai, ini wha maunga, e le mawhai o na toi whisilingia i tu atu. O le mea moni ma le wha maonia pe o na lātou au maia i luma o le wha msidonga. O le mafua anga le nā. Ua le mawhai ai, ia ona wha maonia nisi o mōlianga. Ile mōlianga po mōlianga, ile wha upunga wha peritania o le fabricated evidence, e wha taule le sunga ia Sam. Se fulu ma le ono mōlianga lea sātu inatu e le mtanga aluengo leo. Sa unol tamaitai wha masino o nā mōlianga e se fulu ma le ono, ia ua ia mawai le sunga ia Sam, e le wha maonia ngā mōlianga. Ia, o na o tuaile i le si vaenga o mōlianga i ta ua o misleading charges ia po le tai seina lea o le mata upu le nei e pe o le whaatino ina e le sunga ia Sam whamai ia le saunanga le tamaitai Whamasino e lua ni mōlianga sa whapelea o na ia whamauni ai ia le soli tū la fono po le lima tai ina o ngā luenga leo e le sunga ia Sam ia o le tūlanga foi lele o le defamation ia po o le wha le ngaina leo tamali anga o stangata e lunga o feso ta inga wha nei o na po e tawala mai lea i lunga o le Facebook
e whāni mōlianga ina ua mai ana whaia i le suenga o le sa wha mauni ai i le solia i le sunga ia Sam o le tūla whono. E le tūlanga o le isi vaenga leo, o lo wha pe mai ai ia le wha upunga o isi mōlianga uma o le tūlanga lea tau harassment ia po o le whaia o ni tūmanianga fo i le wha leanga ina i lava pe tau leanga ina i le tamali anga o se tangata le sa whaia le sunga ia Sam i lunga o le Facebook a le sunga ia Taula Washburn o le whamai le wha masino ia o le mōli ai ma wha maunia le sunga ia Sam i nei mōlianga uma. E le tūlanga pe o le ai le defamation, mōlianga o le defamation na Sam i lunga o le polokalame o le tauta iai. Ia o le whamai ai le wha masino e tasi lua tolu wha lima ono. Ioi. E ono le lei mōlianga ua wha mauni ai le suli e Sam o le tūla whono pe ua mōlia ona ua wha maunia ia le tūlanga lea o le wha leanga ina o le tamali angos tangata i lunga o le afo i polokalame. Ia o vaenga umai e pe o te tāua o le na wha mauni ai le solia e le sunga ia Sam o le afo i tūla whono. Ai eila ma le isi vaenga o lo wha pe mai ai. E lua ni vaenga o le mōlianga o le conspiracy to pervert the course of justice. Ia po le tamu whaifoi lele. E wha seina i le wha tinonga o awala o le tūla whono. Ea o le lefa mai le unga le wha msino. E le o wha maonia le foi mōlianga. Ia ma le isi foi mōlianga o le tamu whaile e wha seina ia le wha tinonga lea o awala o le tūla whono. O le foi whai mail to mai tai wha masino e leo mawhai o na wha maonia ma ua wha lea o ngai nai ia le foi mōlianga le sunga ia Sam. O na se e tuai le to mai taipo o le to lua leo le sunga ia Sam o le to mai tai ia si vai kepi o lo wha pia mai ia le whai unga le wha masinonga e le wha maonia ia pe le mōlia ia le to mai tai si vai kepi i mōlianga se fulma le ono. Tusa lia molianga ia ta ua o le sunga ia Sam. O le vaenga ua whai koina o le fabricated evidence. Ia po le lantou whauwhaua lea o ni afo, o ni mōli mau. Ina ia whai ai le tātou mata upo le nein. Peitai, e whāni vaenga o le vaenga le ta ua o le misleading of police. Ia po le misleading police. Po le tai se ina lea o le matanga aluenga o leo. O lea ua mōli ai nei. Ia le tomitai o si vai. Ia, ai iei foi la nisi o mōlianga e lua o le vaenga e ta ua o le conspiracy to pervert the course of justice. Ia po le wha seina le o le wha tinonga o le awala o le tūla whono. Le sa mōli ai le tomitai o si vai. Ia, le wha mai ia le tomitai wha masino e le wha maonia. Ia ma ua maa ngalo ia mai le nātua. Inga, e le nganta i lea, ia olo iei whai maisi, mōlianga o le perverting lava lea o le course of justice, e lei mawhai o na wha maonia, ma ua mangalo ai i le tamaitai ia si vai. O no, ma iei lea o le whai unga le tamaitai ia Lise Marie Schmidt. Wha mai ia le saundanga po le whai unga le tamaitai wha masino, e nante le maua ia se vaenga e mōli ai le tamaitai o Lise. E mōlianga i o le conspiracy to pervert the course of justice. Manatuba, mōlianga i o lo tu whaatsi ai i lantou masi vai ia masam. O le si vaenga lo na lua, tolu ia mōlianga o le accessories after the fact. Ia o le whamai ia le whaamatalanga ia not guilty. O lona winga, e le o mōlia i le tomitai o Lise i mōlianga i peo le tu i nantu i leo. Peitai, e tasi le mōlianga o lea sa whapea o na wha maonia o solia le tominta ia Lise. O le mōrianga lea, o lona le usta ia lea, o ai ainga o le tatalai o ia itua po le meka o le bail condition, lea sa le saini ai ia lona suafa, i se tasi lea o no fuanga o le matanga alwenga o leo. Ia lona wingala, mai mōrianga na e lima i au te vai atu ailunga i tasi lava, ia le mōrianga le na wha maonia le tomintai o Lise Marie Schmidt. Ono mai ai lea i le fionga ia whepulea, whaimanta sua. Mai le whaamtalanga le tomitai whaamsino, lua mōrianga tu whaatasi, o le vaenga le wata ua o le conspiracy to pervert the course of justice,
e le I wha maunia se solinga tu la fono le fionga ia pule ai. Lua, e le o wha maunia fo, ia ni solinga tu la fono, o le fionga ia pule ai. I molianga ia o lo ta uai tangata I to wha, e le mata upula valea o le perverting the course of justice. Li o wha tau malama, whamaile saunanga po le whai unga le tamaitai wha masino, lua molianga o le conspiracy to pervert the course of justice, ia o lo wha pelea ona le wha maunia mo le sunga ia li o wha tau malama. O le sunga ia la Aouli le mali toa polanta I vau fosi smet po le fionga le li pa le mia, lua molianga o le conspiracy to pervert the course of justice, o le whamaile whai unga le tamaitai wha masino, ia e le ai se molianga o ia molianga lua e wha mania ai ia le solinga tu la fono a le fionga I le li pa le mia. Ia o le ala wata tia mai ai la le unga o le tātou mata upuliri. E le o iei ma se vaenga o le suenga lea po o wha amtalanga le sunga ia se. O wha apea ma iei le unga o le wha apisidonga. A mea, e iei lava se vaenga e tasi o a fia atu aipe wha maunia. O le fionga le li fai pule ia lea la I le pule rimoni a yafi. O ia lea, ua wha maunia I wha amtalanga umai ana tu wane I lunga o penga ta wha ilang. Lea na maliwaile sunga ia tu au. O le mata upuna, e se o lela anga ia tu iai. Ia isi suenga ia o lo mulimule mai. Peitai, o le tolau la wina, o le I unga o whaasalanga o I lantou ia to tolu le na wha maoni ia lantou solinga tu la fono. O le sunga ia se, o le lona whaletua ia si vai ma le tamaita ia lise. O le wha pe mai le wha msino, o le atou lau la wina, le I unga o lantou morianga, min le I unga o lo lantou whaasalanga, I le aso tolu se fulu, o le masina le nei o a perila, o lona wingala. O le whai unga le masi nei lea o le a tātou mawai fo. Ia le isi la sanga po a wha salanga ia o la atu inatu. Ia I la tau ia e to tolu. Ia, I le whai unga ia o le mata upulea. O le fo iwa pola ia I le wha amsino. Ia la atu loia, ia tu inatu, la atu wha amtalanga tusia. E le aso lusful marwha lea o le masino a perila. Lua afe, lua sefulu maleono. Ia, mai... E tele nisi o vaenga sauno iai ia le tamitai wha amsino. E au fi ai le mga alwenga ale matanga alwenga o leo. Ea, o lo o ia wha pema iai. E te tau o na toi sila I ngā alwenga ma le wha antinonga o ngā alwenga o suenga ale matanga alwenga o leo. Mamata upu e te tau o na whaia iai suenga ia manisi o mata upu e le I mawhai o na wha antino iai suenga ale matanga alwenga. O lo o sauno mai iai foi. Ia le fionga le tamaitai whaamsino I lana whai unga tu susia lava lea ua o tau au ina I le nei vaenga o leso. I le whaia o nisi o whaamsinonga e whaatatau lea I nisi o I lantou I e to ono o lea na ia sao noa mai ai. O le a whaase tua ngaluailo na sa ma o le a le a wai o lona winga o nisi o vaenga o le a whaia iei nisi o molianga I le lumana. E whai tatau le ia I lantou ni to ono pe a wha wau le mata upu o le toi iloina o nisi o solingantu la fono po tua inga o lo tua iei lantou ni to ono o le a le a wai I le fionga le tamaitai whaamsino ia talasa sa angai pe o le whaafunga mai iai. Ia mai o le a whapelea o na whaawawina nisi o mata upu o le fo I le isi mata upu le ta ua mai ai to tonu lava o le whai unga lea e wha tau le fionga le li pa le mia o le a whaia I alona wha le wina I to tonu o le wha msidonga e le a so lima lea o le masino me I le nei tausanga ea o se tasina vaenga o lo ta ua mai ai I ea ona whai ua tuai leo se wha mtalanga e wha pea I le I unga lava o le wha msidonga lea e pei ona o whai tautie manatua o le whai unga lea le wha msinonga o le wha peritania mai o le lai tau mawhai ia le tātou polkalami le ni vahenga o le fiafi e wha aliri watu I le tātou ngana Samoa ia le unga lea o le wha msidonga e pei ona tau a awina o le nei suenga sa wha pea lea o na wha tangaina wha le tū la fono e le pūlenga o le matanga alwenga leo e ui ia e tau ala mai le lalo o le sa o le pūlenga ia ma le taita inga a le sa avia me minister I le dawa I tau e ui sa iailo na sotanga ma le fionga I le li whaipule
sa fa pele ona lango ina se tasi o minister o le kabineta a toa I foi ma le minister lango o le mantanga aluenga o leo I le na vaitau o le faila o so enga o le mata upu le foi e ta ua mai le unga o le whaamisidonga sa le tala whengai ona fesilingia pe tu I nantu I le sa avea ma minister lango o le matanga aluenga o leo e pei ona talo sangaina e le fionga ia whepule ai pitai o le whaantangaina o le whaia o neiso e suenga e le matanga aluenga ia o lea sa whaantupu ai ia le tele o nisi vaenga sa le tatau ona whaantinoina e pei ona whailo mai I le mata upu le nei a wā e o mai le taimilina ua avea le mata upu o le maliu o tu au I le whaapunga whaaperitania o le cold case ia pe o se mata upu ua le aisa isi la sanga o whaatino iai pe whaawina le tausa I lia pea o le na mafua I le maliu tu au e ui I le amatanga o le whaamisinonga le nei ia po le mata upu le nei o loo ta ua mai ai sa whaapea leo na whaatino ia le sa ili linga e nisi foi o malu o le malo e pei ona sa avea ai le sa avea masui komisina le fionga ia pali I Mona Lisa ma taita iulu o le suenga sa whaia mua e winga I le maliu o le antali I antu au pitai I le mai ai o le da suenga mua ia po le sa ili linga foi o le matanga aluenga o leo na la tau whai wina I e whaapea e le o iai se tasi ua wha maonia na maliu wai ia le sunga I antu au e o mai le taimi lea sa whaia I le whaamtalanga lea le sunga ia Sam. Peitai muli ane sa toi whaia le isi suenga. Ia maa sa wha maonia I lava. E le ai se tasi ua wha maonia. Na ia aveina le ta vale po le piki up. Lea sa tua ia. Ai le sunga po le fionga le li whai pole. E pe ona sa no ia le sunga ia Sam. Ea o le lave le dama le fele o le manta upulene. Ona o lea sa wha tinoina suenga e lua. Ia ma o tali o suenga na e lua. E le aime se tasi. Na wha maonia na mali wai ia le sunga ia tu au. E pe ona ta ua maile le tele male ano noai. O tātou li poti. Lea fui sa e wha funga mo tātou wha longo ye. Mai lawa I le taim. Sa mali wele sunga ia tu au. Ia mai o isi vaenga ia o lo o wha pe mai e le sa doanga. A le fionga le tamaitai wha sino. O le wha tino ina lea o se suenga. I se tau mawhainga a se tangata po ni tangata. E tangata valeina se minister o le kapeneta. E pei ona le wha tonu ina lea. E le sa avea mawha ululunga o lumtanga aluenga o leo. Ia mai o se tasi lea o vaenga. E tatau ona toi sila I eile matanga aluenga o leo. Ina ia wha le leia la lantou ngā aluenga. Ia ma ia amana ia ile manu le turu. A lantou ngā yoinga e whaantatau lea I mene I suenga o tangata e ono mōlia I tula fono ia o le malili wai o nisi o tangata. Ea mai e te le ia sisi whaamtalanga I pe o le samno ia ile whionga I le tamaita I whaamasino. Ai o lona o te lenga ina ia whaantutusa umatangata I lano o le tainga lea a le matanga aluenga o leo. I le whaia lea o suenga. Ia awane I whaia nisi suenga, ai titia nisi suenga, ia pe pule lava le tangantaia, po ai le keise wha wawona sa ilia, ia o le afo I le mata upu, ia o le a wha se e tua ngalu. O na aluantu ai lea, aluantu ai lava le wha matalanga, ia o le wha le leia lava o le au amnanga, ia ma le ngā aluenga I pe o le wha tino e le mata ngā aluenga o le leo. O na sawa I lea ma le recommendation ia po se fautuanga. Ina ia whaapea lea o na whaia se suenga e whaatau lea I le maliwa I le sunga iantu au maa le tino. I le talitonunga lawa ia o le tawaitai whaamasino o le awala tala whiangai lea ina ia sa I li ai le tangata o le na mafua I le maliu o le sunga iantu au maa le tino. Lona lua ea o le a whaapea lea o nā langa tatau o na whaia suenga e wha tatau lea I le tau mawhai o se tangata po ni tangata e whaia se ngā yoinga e tangata vale ina ai se tasi ia o minister o le kapeneta. I le nei lava mata upu o loo wha mauni mai ai ia
le ai o se soli gantu la fono le fionga le li fai pule ia le ala i le pule. Ia ma o le awala fo ila lea pe a fai ele su enga lea. Ina ia fa au mao ni ai ma fa ma mai nai. E le nganto le suafa o le fionga le li fai pule a o se isi sui a fai pule. O le pale mene o le tātu o turu po o se tangata ina ia fa ma mai nai o lanto ingoa. Mai le masalo salo pea ili mali wai o le antali i atu au. E ta tau foi o na whaia se li poti ia ma wha ala wiloa wha ala wa i tele pe a maea ia le neisu e suenga. A whai e le maua se tangata po ni tangata na maliwa i le sunga i atu au. E le a whaina lea na pau ia le vaenga pito i silio na taua i le toi whaia o se su e suenga. E peo na sauno i eile tamai tai whaam sino i lana whai unga tustusia. A ia wha mamaina suafa o se tangata, pōni tangata ma wha tino ala o le tūla fono. O se wha mtalanga whaingo fie, ia e tataua na whaile suenga, a mae a lava i le ai, se isi unga i ese mai ei le unga o lo o tanti ai le temil dei, o le lefa maunia lea o se tangata na maliwai ia le sunga yantu wap. A o le mepi tosilio na tau, ia ua wha mai na umasuafo tangata. Ai maratua, o le na whaia i si suenga mua e lu. A o lewa a maile whautuanga le tomaitai whaamsino. Ia nto e whaise suenga, ia e whaataulava i lea ma ta upu. Ia, ona tau alunga antua ile, le nganga whaautai e le sionga le tomaitai whaamsino, e le nganta ilo ia i tu e lua, a o lanto umalava le sa ngā lurue. A wale tu fa singa mal fa tidonga o le nei fa sidonga ya mai le nganta ilea ya o le fa tai sunga i fa ngainga fo le tua ya mai kale sia ese o le santa po ia ya le no favor to tai fa sino ile tu fa sia le o lana fa unga e pe ona fonga ina le aso lusfulu o le na masino mat ya o le wotoli baina ile masina ne yo aperila lana fa unga tu sia malana sauno anga muli ya asu o tu fo i vai malu i pueng ya ona ole tuai o tu inanto le nei fai ya so inia ele fianga le tomaitai fam sino ya talasa a tosa anga o ia ole fam sino o le tanto fam sino ngana fa i tu malo i totonu o lo tanto tro ya olo na te lengala le da ole tanto fai unga tustusia e pe ona e mai moma e fa fonga mai le vai ngole fiafi o lona wingala a fai o lea o le antanto wo ai i le fai unga tustusia le ia o le antanto fatali le fai unga o le masina ai a fai i eise a pili e winga le mata upule ia o tele mai lo ia polan tu langa le ao ia ia ai pe o le ia fo inisi mata upolo fantantia mai e fantino ina le masina fo le masina me o le antanto talano ia namata ia pe anka ko o ku ia ile lofa malanga le reo le tanto tapa auxilio lunga ai o se tomo fa yantu na ile vai ngol le tanto tu ina ia to lauinatu ia le fai unga le pe ona tu ina mai ia ma o stemi fo yo la e silsila me e mai moye ile antoanga ole fam talanga tu susia wai le fa ngofi o i unga de fam sidonga ele ngata ina fa peritani ai te tau fuina yel tangata na te fa sa moina ona o le tanto ngan ia lea o lo fa ngain ai matatu o tono fa sidonga e lua ngana me faiona e fa ngain e me faiona e fa ngain na ngana peritani e me faiona e fa ngain na tanto ngana sambo ai o le tele lavo fai e tu ina maile ile ngana peritani ona fanto a fa li wailen tanto ngana sambo to e lusful fa me dute ona ta lea o le tu la elima Fofogamua la woli Fofogamua le divine all tanto tutua ala Radio Samoa. Fly direct from Auckland to APR Samoa with Qantas from June 16. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment and 30 kilos of checked baggage included in your Qantas fare. Plus, take 25% off base fares excluding taxes, fees and charges for children aged 11 and under. Whether you're reconnecting with loved ones or escaping for a tropical break, experience the Qantas difference on your family's next trip to Samoa. Terms and conditions apply. 10 is a number you can count on. That's 10 names to call each other for backup. It's 20 hands fine-tuning the latest tech. It's hundreds of hours training together to be top of your game. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers.
O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le poro kalame o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo Ao ngā tele sunga mo Rea talele tu mai sisifo Pese fretu uai a fasino mai le na whaanga E la lele na unisilana Sweet.
vi fianga mai le colisi le fifi ma le pese ia maunga loa le rivanga le fiafi. La galsoi leo le fantunga mai leo te lavo I whakasa mai le penisula I te aratu le rivanga le fiafa tala fantuai. Sunga il whawhingainga ia Reverend Philemoni ma le whaletufo ia lofa ma le paia leo te lavo. Ia mese fo I le whakasa I dai te aratu. Talo si olo mra wima o mai le lofa mranga leo le tua talawa tu ia Rachel Sifa ma le ainga le vainga le fiafi mautu ma le wanga I antu ia inga I le mana vai foi o ngā wenga mai ngā ioi mai tiutu ma whainga le linga sunga fua oe wa manga wanga ele kāre li maa kampangi al ko ainga oe vi mali alo sai lunga le tele maa na ia le ia wavala mai foi le ia o ao le langi le tau ilo antu ile la ile anga ia tu yo le mrai valele ia o ia I manu kau yo le ai fa manu mai winga o le tau wa mo si le masil mo wai foi mo singa la fie le ni vai ngol le tanto wa porkala o le fai unga le vea sona si ma vai tu nei o le na mai tau inai ia le afo le fa manu ia inai o tum finga stasio alo le tanto tru le sunga le ia Carlos Oberg ina ua makapongi ai lang kamaranga la fitau. O leli I mai le turu o Czechoslovakia. Leli I swafa ia Projaska. Pita I le tamasanga mua. O le safa pele o na molibawina I le afia o le vai. Ia o le sunga ia Carlos. Ia masa I ele turu ngolo tu tele o le au mata. Matamale au maimo. O le a kaumawhaia kuleli I mai Czechoslovakia lea. Ina ia makua e whaaleanga ina le vai lea wala vea. O le sunga ia Carlos. Ia bita ia ne ina ua whaia le whaataronga I le bai ai o lea fusu anga po lea futawi. Sa sau no mai e lele I mai Czechoslovakia. O ia sa lofa voi lele o Carlos. Ia maa o mafu anga lana na tu oilona vai. Ia e whewa I la rimpa. E mai ia le sau doanga le ia lo le tātu uturu. O ia na ia lo la vo wale anga lo na vai pitai. Na wha moi moi. I le masa sau o ngā lima. O le whewa I la ngā o lima o le kama lo Carlos. O le langa la vea I lo ma le au vai o le li I leo o e fo Puchaska. Ia ma palasi I loa. I le wha ngā salonga o le ta mi sanga mua mua. O le la fu su anga po le la futa winga. O le panga o le light heavyweight belt. Ia po le light heavyweight. O le sa fitau ye le nei awali ile aso nafi. Ia ma sa fa pelalia. Ona manu maloi lo le alo tatu. Tru leo ia Carlos. Ina ua matapongi ele I Czechoslovakia le anga la fitau. Ia, mo le tuele fa malo. Jamu whenga fo i le nei alo tatu. Tru. E le ngatau Samoa. Ia o New Zealand. Fa mai iei fo I alo na pito Aoauli. E pei ona iai wha maumanga. O leo te vai atua I lunga I. O lele I o Carlos. Sa wha pele on soi fua I New Zealand. E iai lo na pito Samoa Aoauli. Ia antoa I fo I malo na pito Siamani. Ia mai ele ngaka I le lei o lana fusu. O le kickboxer. Ia male kulanga fo I lele o mixed martial arts. Ia po o le kua inga skaili fo I lele. Ia uma mea uma. O le fusu. O whewa I mawai, alua koe makuri lima, alua koe makuri vai, alua koe male uru, sos koe ngā mea, e alu uma mea ngai kongo le mele ta ua, o le mixed martial arts. Ia whamalo antu le sunga ia Carlos. Ia wau ka alunga wapengi, e umanga ngofola ia leo le whaia onga, ngofo le trainer. Ia e fua I fo linga o kakare ka atu, pe whaia ta alunga whaipelenga. Ia e umanga ngofo leo le whaia onga, ia e makuafo a ia folinga o kamaka alo po tamaitai ta alo lele o le vai unga le vea son sim vai atu ne ia le fai ai ta alonga le tantu super rugby ia fa malo tu ai show sole a Terence Hankin ia e fo I mailanta fo ngai nai fe I Queenstown ia e fa le tonu ai lo mal tamu fingal Crusaders ia ai o le talonga Crusaders e lusu mo le ono fa fu se ia le manu malo le Raids tolu se fulu male tasi va wa le pea le longo a o tom fingal Hurricanes I le ia tam sanga I le dei fo I tu sanga o le unga le longa le Hurricanes ma le Blues manu malo le Hurricanes ai e fa se fulu ma le lua e le se fulu ma le iva a le Blues o le drua le na vitawi ma le Western Force yoi
manu malo ile drua I ai lua drua I lus fun male lua a lus fun malfa o le Western Force e lua se fulu male lua Mona Pacifica ma le Chiefs ole ia malo le ta alo malo le tausinio Mona Pacifica se fulu male fitu o le Chiefs e onno se fulu male lua ia ma le talo le muli le vale o le Highlanders ma le Brumbies o le malo le Brumbies I ai se fulu male fa ile se fulu ia joy tom fai mai tatu talonga o le whaiunga ia ole nei fo I vaiaso in talonga o le lakapiliki sole maka ukia ka alonga o le whaiunga o le vaiaso na seima vai today tatu amanta mai ai lea fo ile talonga lea sa fai ai lea ile stofi leanga whaake ia le mali ai ia kamanga ka pua I o ile wale tu wala ila ka malai kire make ka fa fo le ngi veka o le lanto a le Panthers la ki pisia fo ile le ngai fo fuanga fo ile fia le stofi ala e vesi mai le ka longa le ia u fa ia manku fo ile kasi je aforka longa lua aforka long alwa wala fa mo falong fiu ko falong o le ko pisia mai se fa tot wa lir ka longa ka ko ai pi le ango ma mano ka ngonga ko sole e se le fainga il Bulldogs lenga fai ele Panthers ele fai un le so por stof in same vibes dai ja po le la vale tom fainga wo ja o le beto lia nga la ve piko ka ko lunga li Panthers le lei o le un jalonga Bulldogs e tolus fu le lua o le Panthers e se fu le ono se antuaila ele le jalonga ale Sea Eagles ma le Dragons sole ja fa malo ale Dragons le tom fai mai ma atonu al tausanga nei ia o le tamu fai I le menga tai le tamu fai Dragons se fulu malvalu o le Sea Eagles e lua se fulu malvalu o le Broncos soli kano fai ali e se le sau le Cowboys le wasau el timil nei Cowboy tolu se fulu malima o le Broncos se tolu tasi manatua ke le mako kamala vei ia le hafaina le wai fai fuka longa le ansulangi le tasi o talonga mataina le talonga le vale la piki ma le Raiders ia e lua ai o lena SCI au e lua mamanu malo le Raiders ia e tolus fun maleono ile tolus fun malfa ale la piki talonga le Roosters ma le Sharks ia e makwafe leia le Rooster ia le Sharks ai o le talonga Roosters tolu se fulu malfa o le Sharks e tolu se fulu malelua Storm ga lo fai ia o tau wawa na tau si lima o le fai a onga le Storm ia Craig Bellamy i le fiwa o le au le vaiasu ai a o kula so ka longa i le usta ai o le talonga Storm se fulu malfa o le Warriors e tolu se fulu malvanu ia ona se mai ile o le au le o le piko i lalo i le kembrigi o ile ai le o se mai lu ia o le Titans o le choose fulu malfa le temine e se le fasinga le Titans o le Eels i le fai unga le vea son sim vai tu nei pole fiafia Eels se fulu Titans e limas fulu malua e ma le talonga fai u le aso nafi o le talonga le West Tigers e ma le Newcastle Knights Sasio talonga e manu malo le West Tigers e famile fai aonga e leo fiafia le fai unga o le dato o le talonga ia atonu foi lele o le tele ni mese safatino ele a le West Tigers na fa ali ai le fifia o le fia o ngani usila ya Benji Marshall ia ona o le fatino ina o mea u mai nga fia ko e fakingo ele fa nga slonga i talonga ai pita ia o ai o talonga o le night lose fu malua West Tigers e fast fu malua ia a faila o le langona na o fia ia ele se tanto mem fai ti a wal fai a nga le o ina tamata a fai la ele uska ia pe le fa tino ina tamata alo le mele fa mai el fai o longo wi ya e pu le el fai o nga lo no fi ngalo fa alia wai paulo mele mada o el fai ina ia si ti le tulanga pe o le ia le ta alo foi ale la tu e wi la ele o ta alo le sunga po le alo foi el tanto tro le captain ia Jerome Luai e sel turanga le wei ai whainga le West Tigers i le riwai tau mantua le aulea lua tau sanga talwai ia o lena a matana whao fia tuai tonu le te leo nisi o tama fau stasi veo lantu tama fau lena wha tau e le Bulldogs le numero fitu le ia Lachlan ia o le nala o lo o saini ai le Konakarati
Stasio kon karancha pito silion tangtai tonul tamusangol lakapiriki. Lena fata wina antuel Bulldogs. Yele numero fituna ale West Tankers. Iuila. Ja, ele o mai vole ngumela fikula we il temide ale West Tankers. Kamalo dui. Ja, oni sina tanto tala ita longa. Per fantirina il fai un verso same vantre. Le vuna mai tawantu na toi fusul kamalo Tyson Fury. Wangalo ya po ilang kamalenga la fusu. Ai na mai ala ta longa malo Tyson. Ai fai lo malangalo ia Anthony Joshua. Ja, famelka la Tyson Fury. Wa ukile manga o se kama fusu fo. Wa ukile manga o ingi mongi meongi fusi. Pa warga kalo ke fia pingi er kemrgei. Nga oeli Anthony Joshua. Yo le ka ke fakatkat. Ia pe ka fia fungi milionga ia le fa yel fusu angar ko luanga pe afa taunuk. In this update,
Fuel stocks have dipped slightly, but the Prime Minister says there's no cause for concern. Today's update shows diesel supply in-country and en route has fallen to 49.1 days. Petrol's at 59.7 days, down 2.9, and we have just over 50 days' worth of jet fuel. Chris Luxon says fuel companies have a positive outlook. They give us a lot of confidence that they've got all of their orders, all of their shipments are coming through up until the end of May, even some into June. The Wall Street Journal reports Donald Trump is considering again bombarding Iran, with no deal reached in Pakistan yesterday. The US President's announced his Navy will blockade the Strait of Hormuz from 2 a.m. tomorrow, our time. Iran says any military vessel approaching the strait will be dealt with severely. Oil prices have again overtaken $100 a barrel. Trump has repeated to Fox News his threat to strike civilian infrastructure. Their water, their desalination plants, their electric generating plants, which are very easy to hit. We could hit them. We could have them all down. Met Service is defending its cyclone Vaianu warnings, saying it still believes it could have been deadly. It's now entirely offshore and moving away from New Zealand, with all watches and warnings lifted. Before it arrived, forecasters warned of life-threatening winds and flooding. Meteorologist John Law says the winds were incredibly strong and some places had more than a month's worth of rainfall. We never want our forecast to be over-dramatic or over-hype, but we want to give people enough time to prepare and see what the future might have. Wairoa District's mayor says councils don't have to declare a state of emergency to be prepared for bad weather. Craig Little was the only Hawke's Bay Council leader to not declare one at midday Saturday, anticipating the cyclone. Little says a lot of things done in this country are woke. We were well and truly confident. You can call that any time of the day. So I just worry that we're using the state of emergency and diminishing the value of the state of emergency. That's news. In sport, Rory McIlroy has joined an exclusive group of 4 to win the Masters back-to-back. The Northern Irishman has claimed a one-stroke victory to successfully defend the title that he won last year to claim a career Grand Slam. He joins Jack Nicklaus, Nick Faldo and Tiger Woods in winning consecutive titles at Augusta. Scotty Scheffler finished alone in second, and the world number 1 says he couldn't reel in McIlroy. Going into today, I was going to have to do something special if I wanted to catch him or Cam. And, I was close, but, just a few shots here or there. Warriors enforcer Jackson Ford has moved back to the top of the NRL's Dally M medal standings after the big win over the Storm. Ford polled the maximum 6 points after running for 175 metres and scoring a try. That is sport. Alewa tolu mala fa video chu channel chula elima mano la blaga we mano lo sai le dia sunga fua mai ono fule sunga fua ia o tau filo lo mai le fanga solonga nga wenga tutu ma faiva ole nei fo I vai so fo musika ma fa vi fianga mo nga se singa le nga tile ya o nga wenga fo e tau fa mai le divai ngole fi fi mali lo sai lo ngala tele e I would show na now tele imar tuala wa indicator I polo sai no la ta vale fa emo pe a fela ka vale mi se la lungo ka go roundabout ngana about journey le vai ngale You're kind to each other. Fai bali Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay. I'm a taste of the song on the tattoo I've only. Talusi on the luenga, I'm a sessi ne ilove. Fai malfa ting, a lui malfa auto. Tal on the fata si mai manuia I me uma. I fight with my fam, my fam, passing it to my mata. Have I used to boss if it ain't money, may your matter. I want if I mango colokila no le time sa ope over my low pay I live a little mana o Tikile sope ane I sana lifi Fo to ya anko pe afisi Ia eli ma fo ina ulani si Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi let's go Fai famalo lo si topile nei so
Awal fa'u ai ito sa fia Hawi mo ai le ninga luna sa navi inga Hawi tato Tofai famalo Famalo lo si Tobili ne yaso Awal fa'u ai ito sa fia Hawi Manava fifia Moi Awali fusia ile maso la falo Ole malo si le se failo Fa malo si tai tita le si moko Falo ile le ya posa sa uta oto Awa tu si pasi sa ili ai lang aluenga Olo ngalu e fuia i lo tutongi Olo sa ili pole so sing aluenga Ele ole tu si pasi a ole tango ta fa maoni Tatele to pole ni ta tu si pasi Tu sa penu tili ta fa palani Ata fa maoni atu le tu no ti me fe au masani Ete ea ete tu e tangi E umane ua yeser tu masati ni le ami E manu ye na lo nei e toi malu ye le langi Tato Fai famalo lo si Tobili ne yaso Awal fa'u ai ito sa fia Mawa ile nenga luna sa navi inga Awi tato Fai famalo lo si Tobili ne yaso Awal fa'u ai ito sa fia Manava fifia La mai ano Afai ua yo a ono tutongi Sele ilonga lui ma le fa maoni Fate alau tau langa Ona fai leo fuafuanga Ma mana tua Samoa ilau fa somo se fa mamoli Fai lau singa masani ma le oli Toi titi foi mana vai so ili loli Ai se yo foi la ile aso tongi Fa'atata fa'uma au fa'ai la mai fo sa masongi Au ai te ai ina le ia se oli E se tu se aku ai fa'ali mai pa'umoli Mawalo lau ngaluenga ko anga i kakalo Loko mawalalo Au ai ke tiki ai fa'alo Ko anga i fasili ma vavela wa'o Au ai ke papule fua o i se mea Au fai ngaluenga lai le vale O lai loa mai o le ngai ke pase e unga E se le su enga lo pasinga O le i mawalo Leli fai o lau tax Mai le i maua u pepa A e su mai e relax Waka kau o nga pase me malo i low pack Sau Ship, au e te tafau Vai oi i tuli ele usu mai taiau Backpack, ship, au e te tafau Vai oi i tuli ele usu mai taiau Mai akile ni askali e kau i askivi o i falangi Musika se kamali i le su i fefiloi Ka me ki sasi u o kilangi E tatou Tau fai famalo Famalo lo si Tobili ne yaso Awal fa'u ai ito sa fia Mawa ile nenga luna sa navi inga Tau fai tato Tau fai famalo Famalo lo si Tobili ne yaso Awal fa'u ai ito sa fia Manava fifia Fa'aita o e seisi Ia e ono sa i teisi O alau le lo tama wala lo A malu i fale malu fafo Au whaingaro e ngā whea lo fani Mata o tele na ka mupani E amu ia le na pule siri Ele so ona fai e seisi Se amu ele na polisi Ele teitai fica e seisi Yeah Feel my fairly cool running You still sound more where my mother No matter where you go, no matter where you are Oh, sound none on the now
ia mali e koa kaula papa a fio ai le lako kama le alo ali I kupo le sava uso ali ka ua mai ngau iau alala ka isa le ukongi o le lima makua fale upo pe vapo finga ko style wa pe pesa masiva solo uta mai oa solo pa manamo au lele awe natayala awe si umo fa pe masiva papa solo uta mai oa solo pa manamo au lele awe natayala awe si umo fa pe masiva papa Pai kele ua maakua fale loa le kafe ua fale liula no asi Tuki vanu male pa ia lasi o tama tina male awa numaa Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu vai leilo eva e sidi ai le ku This is still sila Samoa I feel ai le sao o Aotearoa sao Sauna e anu E ua umatama ua taitasi maleno foanga Solo uta mai oa solo pa
le tata vale. Ole 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 o fai le koloka o mane le te fialu le panola. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que fuele no es más estiva. Agua como me le cae caiga. Es para una mai o de música. O cada cosa le fai America. Samoa's a place where we should go. Holly holiday. Samoa's a place where we should go. Holly holiday. Hooray, hooray. It's a holly holiday. Hooray, hooray. It's a holly holiday. Move your body, move your body, move your body, move. Move your body, move your body, move your body, move. Samoa's a place where we should go. Holly holiday. Samoa's a place where we should go. Holly holiday. Hooray, hooray. It's a 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 holly holiday. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. I said my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko, aiko, ane. Come on, fina, alane. Come on, fina, ane. Move your body, move your body, move your body, move. Move your body, move your body, move your body, move. I said my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko, aiko, ane. Come on, fina, alane. Come on, fina, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. I said my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko, aiko, ane. Come on, fina, alane. Come on, fina, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko,
it's time to find home, we know the way. Watch this way, don't gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? I know the way. Sunset for the ocean. Now, ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on now.
solo si fue commisso sai lui la società sono fuori si pico a so vuoi na ukaya so nulo fa le lingua so coffee si pass fa le femme was cinco Vivianga sui filoi o le rivai o le fiafi te tolu moilanga yantu ya ingolo fa muli bai. Mai a DJ 651. E ba lo la vale solo malo si sina malo foi le fa toto lungo tanto wala telefa le tlenga ya fono ya Frank Peters o le mavu mai le rivai o le fiafi mo to umalava. Ya ole da wa to titi lava tonu ya inga ya mala nga se foi. Ya ka si o nga sa e pese mai tanto musika. Ja, maar zij lava la upo sai mingi ngi fiafi. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 Afia maua sosa, Omega Ka, Diana Lowi Moa, Omega Ka, Tabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mai Loile, Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kepetis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e luse 40% e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo I aso e te whao ngā I nā iso se Taavale e mawhaiora pikila Taavale maile malai vale le I whaleolo po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumori e tofo I le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele wha mama avenga Maratua o iele tātou account New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy pe wha o ngā lau credit card e wha antino ai le tongi ina o lo sa mori si wha amtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o I le moana pe asesiane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upenata wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupaanga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi I Samoa. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
Limoivo tu. Amo. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whala. Tusa e peru e leimo alo na whai upo e lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tusa e peru o Yesu na haoa o ina, ia usi tai I ona pōpua ngā te umma. O le upo I le ngangana e lini o le usi tai o le obedient. O le hopa kohe, e moa mai upo e lua o le hupo o lalo, a kuo o le whaalongo. Lo winga whatino o le pito I lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina I ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma I le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le epero. O le ata tu sia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau ke riso. Na alu ese mai I lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai I le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wembu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata I whaingo fia I tupu. Mali I o le nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali. Mo lato tūlanga maurulonga. Ina ia whataitai masawa pali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola e whaola. O le nei le moni ma le whaamaoni. O le ustai o Yesu ke riso I ona pua ngā te uma. Pai lofa I ato oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaorotanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia ustai loa tātou. Usitai a Yesu. O a manatua. E le lei kumoe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Se maya ula fano ile afi o le taunu unga lena o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a o le afi a asa I kena lona tali fana wale atua ta pena masa uni uala talo tawi sa tulilo aina pea uele anganga paia a o ufati no le tale ni ma o fa afia fia o mea ale lalo langi maletino ua o taia ina ua ufia lo loto ele anganga paia tama vale ua ia fili
fina ngalo ina ia o whaalia O mea nilo ua ia au maia o te whaailo atu O lona matautia Wa tapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe aule na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ile taimi lava lea sa vala awa ile atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou sa whaatawhia Ua toe alofangia ina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Ta te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea e vaaya A o fea o lo whaatua tua I le atua e le vaaya E a fio I mea lilo ai le o le whaale tino Whaaya I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta o fi mauia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tupi Wa tapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe aule na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Fina ngalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale wha tau wa ai awala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au ke risiano Ona whai upu mai male wa ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le wha le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o ke riso Ua wha ai loa mai e le atua I tama vale vale O lona fina ngalo Ua tapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe aule na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I o anga sala le lalolangi atua
faa mutaina ele atua ole na avanoa. Ua faa tau nuku olana upu pei ona tusia. Tama vale vale ua ia fili filia. Molona fina ngalo ina ia o faa alia. Awa ele faa vauna fina ulea nganga olea tua. Mamanatu o tangata. Watapunia nei ole alofa tunua. Olo uatua ile lalo langi atoa. Tangata onu uesema oe Samoa. Ole fe aulena uafa ailoa. Uatoe lili ufofonga olo utama. Ilona numa uaia toya lofaina. Uaia tapunia ina fo ina fina unga safaya etangata malona anganga. Watapunia nei ole alofa tunoa. Olo uatua ile lalo langi atoa. Tangata onu uesema oe Samoa. Ole fe aulena uafa ailoa. Uatoe lili ufofonga olo utama. Ilona numa uaia toya lofaina. Uaia tapunia ina fo ina fina unga safaya etangata malona anganga. Uaia tapunia ina fo ina fina unga safaya etangata malona anganga. Su Fofogamua now Tolobana Vemi Silukisu Aile de Vang ole Fiafida wo choice Fulumidu Chana Tale le July ono. Tolugan Twile Pulgalamida le Limo o Molly Chulagang Fab Tail Sunga le Fefe au. Ya pasta solilo longa mole fa boponga na le Pulgalame Limo o Mao le de Vang ole Fiafila to Mosesiona fa boponga Jamie Masani la so antayao. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Mau Tolongan Twina Masitu Moe Maila Woliana Lila see you leave before living Vang ole Fiafi, Alasing and Noale Talafeu, I my tap, Portohala Totay, the same as Sassi Lad. I yellow for the tour, Emma Antulo to say formal about to all alas for one tile, Tanto Joy Feel like for Lunga Pam, Galwal Air. Ole usoya associate for the solo to pin a mail on the Santo to Mafuta. See you later, Tamula Poana. Neighbor Utalina love sing out the toy. Elangatoy Leo, time of Tanga, my finger malonga. Ele Poana. Nei Filo Yaya Tayao. Elona Lofa Malonang. The day. Yeah, I had one Tangatil land to Wainga Ayata. All the fish all the men out there fish see. Manatua, Ata Tofuala. I'm a real of Javi Soy for. Le peli sulla mai molino. Le tai tu pizzo ia pia. Si o utaula manaya. E fe pula fi mai le sau. O ata uma o fetu o le lani. E solo mia ia umasia. Obasa vali le pasina sei esu solo ia Samoa lo uatulu sei fai mafia fiana ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese Matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o omasia ukele
Samoa nei ai mana tua pea o polu o le ingoa lea osu o motu ele mawhai nama o na ngalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa le masina se I esusulu ia Samoa lo uatulu se I vai mafianga ie vanga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a omae mane ilano ole liu na o umasia ubele Wafa APR ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esusulu ia Samoa lo uatulu se I vai mafianga ie vanga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a omae mane ilano ole liu na o umasia upele mane ilano ole liu na o umasia ungele teine la lele malanga tune ileva alele taimi umalava utemiti iawela upele sili aole nei wale ayo seisi la upele moni eiti ole fili eita si ole fama